هەلبژارتنا کو وێ قەدرا تورکیە دیار بکە و هەرکەس دەبەندێ بۆن ئیرۆ پێک هات دەدەمەکە کو تورکیا کۆمارا تورکیە بەر بە سەد ساڵیا خەبە دەچە ئێدی خەلکی لە تورکیا و باکووری کوردستانی ئیرۆژ بۆ دیارکردنا سەر و کۆمار و پارلەمەنتۆیە چۆن لەسەر سندۆقان دەنگێ خە بکارانین لە ناوا تورکیە بێتری 6 میلیۆن کەس مافێخوای دەنگدانێ هەبوون دەنگ هاتن دانین و نەها jê ew sindok têne vekirin û deng û helwest û her wihan bêjin nêrîna xelkiya ji bo hikûmeta nû ya welatiya we re derkeve pêş eşkere dibe. Belê hem wextê vêyekê bi vebûna sindoqan re jî li nava bajarên Bakurê Kurdistanê peyameke bi çi awê ji sindoqan wê derbikeve namzetên ku Partiya Demokratîk a gelan HDP'ên ku dibin logoya Partiya Çepên kes de beşdarî hilbijartinê bûn li aliyeke din di hilbijartina parlamentoyê de wê encameke bi çi awê hebe di ser û kumariyê de rewşeke bi çi awê hebe em ê hewl bidin di nava bernama xwe ya hilbijartin 2023 de heta diyar bûna encama wê bu bînerên hêjara parve bikin û bi vî awayê jî em dibêjin bernamaya me dest pê dike. Berîbînerên hêjama got êdî sindoq têne vekirin rêciya dengan diyar dibe an gu em bêjin bendawariyên ku ji vê hilbijartinê wê bi çi awayî be kî wê bi ser bikeve kî wê di hilbijartina de derbekê bixwe ew yek bi vebûna sindoqan re hêdî hêdî eşkere dibe em ji wê li vir heta encamekê zelal ya ji vê hilbijartinê diyar dibe bi hem biriya mêvanên xwe yên hindir û hem jî biriya mêvanên xwe ji derve re agahiyan bi awayekê rasterast bi bînerên hêjara parve bikin ji xwe li kêleka me ya çepê daneyên bajaran û diyarbûna parlamenteran li xetên jêr jî rêja serokkomariyên ku namzetên serokkomariyê derdikeve lê destpêkê ez dixwazim mêvanên xwe li stûdyoyê bi bînerên hêja bidim naskirin û ji xwe pişt re jî em ê derbasî mêvanên xwe li Bakurê Kurdistanê jî bibin û rewşa li wir jî ji nêz ve bi bînerên hêjara parve bikin belê em ji gel Bedran dest pê bikin Bedran mêvanê me yê stûdyê Bedran Penaber hevalê me ya rojnamevan her wiha Bêrîtan Sariya ew ji hevala me ya rojnamevan û Erdogan Altan ev her sî mêvanên me yên hêja em ê heta direngiya şevê bi daneyên dawiyê bi rêya van hevalên xwe jî bi wê bînerên hêjara parve bikin lê hema em destpêkê ji wê yekê dest pê bikin Lawrence em bêjin ka daneyên serokkomariyê yên ku hetan ha derketine pêş bi çi awaya em bi bînerên xwe re parve bikin û nirxandinên destpêkên mêvanên xwe stûdyo jî li ser wê yekê bigirin li gorî grafîka ku hem li ser ekranan an ku li ser backgrounda ku li pişt me dibînin li gorî vê sindok bi qasî ji sedî 6.82 hatiye vekirin li gorî vê vebûna sindoqan jî rêjiya namzetên serokkomariyê yên ku hetan ha hatine bi destxistin ji xwe namzetê komara millet Kılıçdaroğlu ji sedî 44.4 bi destxistiye lê li gorî agahiyê nihatên ev rêje êdî gihiştine asta hev an gu em bêjin Erdogan û Kılıçdaroğlu ji sedî 47 û yedin jî ji bo Muharrem İnce û Sinan Oğan maye di hema çarçoveyê de li gorî sindoqên ku vebûne heta niha bi qasî Partiya Çepên Kesk ji 6.82 deng qezenc kiriye CHP 17.63 AKP 4.93 İYİ Parti 8.29 û MHP jî bi qasî 12.67 deng girtine belê ev encamên li gorî vebûna sindoqan ya bi qasî 6.82 bûn û niha divan kêliyan de jî hevalê me dibêjin rêjiya pêşbaziya di navbera namzetên serokkomariya Kılıçdaroğlu û Erdogan de 47 û 47 ji xwe em ê hewl bidin bi awayekê kêlî bi kêlî bi bînerên hêjara parve bikin û hema ez vê yekê ji hevalên xwe yên rojnamevan û mêvanên xwe pirs bikin gelo li gorî tabloya heyî em bêjin encameke çawa xuya dike. Bedran Serdar em jî gelek spas dikin ji bo bernama û destpêkê bihêvî me û bi wê bawariyê me ku ev hilbijartin wê têkçûnekî mezin ya serçete Erdogan bi xwe re bîne û hemû gelên li herêmê wê ji vê totalitariya Erdogan xilas bibin. Ez bi wê hêviyê me Erdogan ber bi têkçûnê ve dişe niha li gorî xuya dibe sedî hev deng hatine hêjmartin ev jî tê wateya ku ji 64 milyonan bi qasî 4 milyon û ştekî deng hatine hejmartin lê li gorî ajansên din
درکتن هوله هنکی ولو نفرمی گلک صندوق دنجی هنه کو تیدا پارتیین دن ایوکی یشیل سوله و جهپا پارتیین دن تیدا پیشکتینه اعتراضن AKP لسر وان صندوقا هنه جبروی اکی جنوبتین هشمارتن از دی بیجم اف تابلو وی بده دیار کرن کو ده دیار کرن کو تکچون اردوغان ده دیار کرن اون بیجی تکچون اردوغان هما جنها ده ایده خویادی که شخوا دانش هاتن گوهردن دانش هاتن و جنها اف لگوری رجاج صدی 7.6 یا و بنا صندوقان یا ده سرکوماریه ده اوجی ما گوت قلجدار اولوج صدی 47.1 و اردوغان جش صدی 47.2 رکبریه که وسا پر نیس حتی نها چیده به بریتان ساریتوش بویه که چیده بیشین ها شخوا اف لسر نقشه که هاتیه دیار کردن خطین کس که انگوان بیشین باجرین با کوری کردستان این که بکس کاتنه دست نشان کردن حتی نها پارتیا چپین کس لوان بریجه که زیده جی لپیشه Ben ez seri de geleme piroz dikim. Taybeti ji gele Kurt insanın azadi xaz demokrat. Jiber ki ji sala hazar nesle de heşte haftan hayan ha cara yekemin ev qas insan diçe ser sandıka raya xud dikartine. Ev ji bo azadi u ji bo demokrasi diçin raya xud dikartinin. Jiber ki tamam hani devlete Türk bagişti pergalen vi em nas dikin. Pıskreke yani kırkırın heye ama Erdoğan faşizme Türkiye pır bilindkir. Yani edi zaten kırkırına politikaya kurda berdavamdı ki gele Türkiye bu hem mu ne karın nefes ekibistinin jiberviji millet hem mu bu taybeti despeki gele kurt insanın azadı xaz demokrat jiberko ev faşizm tek bir çeçün sersandığı nahaji dibejin Türkiye sedi notusi nokta 6 insan çune ser sandığı. Nahaji yani hamu sandık zaten nahatiye vekirin naha keme yen katına vekirin. O sakıyadı ki Erdoğan tek biçe yani. Erdoğan biçe. Belki artık millet ev nahaze. Millet rastici duhazen ev gave hilbijartine gave ki demokrasi be. Jibervije az baverdikim ev saaten peş deji bilançohin ser rast bu be. Hem çunduna Erdoğan be buna sındokan revi reje ben guhertin le be buna sındokan revi her rejiya kol namzetin le deje Erdoğan hin ziyadır bilen be. Erdoğan bele Beritan. Aliye partiye çepuk eskandajı usayı. بله اردوغان جبوه یکی تو چه دیجی حتی نها ریجه که کم به بویجی لیم دما کو مروف تماشای نقشه دیگه بندواری که زیده جدید آوا کرن yani mesela demam rol tabloya anahaç dinere Erdoğan bin ketiye yani une bejin çima jiber ku cara yekemine avkas kes insan çona ser sandokan u ev vaki peşbirke ki nayditin yani ev lemberi zulümdariye yani politikaya hükümeta AKP her vade sıladariya AKP MHP jiber ku deşifre bu el servi deşifre bu neyde cara yekemine gele Türkiye ve taybeti Bakure Kurdistan'ı yani şu jibere veji yani del bijartinin beri deji Bakure Kurdistan'ı da lemberi zulümdariya AKP rabı bu lember zulümdariya Erdoğan rabı bu o yani o ispat kır bu yani dünyada ama lever ye ku heri berbiçav ye heri ku heviye de damrova cara yekemine ku muhalefet nava bajarın Türkiye'de ji jiber ku am naviyan tabloyu binerin jiber ku de nava اوكا ياسر يعني لجنيا البجارتني ج باجارين روجافا يعني روجافاي تركيا ده صندوق قافتك يعني هيج كردستان ده زياده اكي نات يكرن نام لويا كوي دنيرن جارا يكمينه كو بجالي كردره يعني جالي باكور كردستان ره جالي مخالف جي يعني يكو يدي ظلمداريا Erdoğan idi deşifre buğa ulanberevi seri rakne yani sekneke. Bel. Nha damakum ruf tamaşa dike be taybeti evşi derdike be peş
ده هالبجارتني ده هم شوازي بيك هاتنا هالبجارتني تبيكو اتموسفير كي ترسي خواستم بدن آواكرن لي هالبجارتن لغوري كو دهات التغمين كرن ده روشة كي بفي آويدا درباسنا بوتاني لچند جهان دیمنین کو هاتن دیمنین کو دل بیش بونین کو جاره کدن آلیگرین آکپ خواستم آلوزی بدن چیکرین لبا که گشتی هل بجارتن زوق دیا ساعت 5:03 بو ادی یسه که داخلنی دو گوت گشتی صندوقات نگرتن او جمارتنا دنگان دست بگیریه اف پیواژویه که به تایبتی هون لبندی بون بدران اول سرازانی از دیویژم اردوغان بریا هل بجارتن دست بکه زود جی ادی تکچونا خو دیتیه یعنی هیویا وان آستر کفتنی نمایه هدامت هلبجارتنین بری اوین هاتینی بر خب بدران اس گوتنا تقد ببوره ده دما ایرو اردوغان تشول سر صندوقان جيج بجن معدي ويا جمورال ويا خويا دكركو يعني اردوغان بخواد زانكو يتيج بتشه بله وکی واجه گوتی ولو خو دموکرات نشان دا ولو دکات رزه دا قاشو دنگی خو بکار بینه یعنی وندابونا خو ادی دبینه یعنی چه بکه اردوغان و وندا بکه یعنی بر به تکچونه و ده خو تابلوج ده دیار کردن بلکی حوال اردوغان جی گوت هین باجار کردان و گولا هری مزن باویجن اردوغان و حساب هین مزنتر ج اردوغان بخوازن ادی وکی دن جبر کو افل بجارتن نتنی جبو کردان جبو ترکیه جبو ولاتن حریم و جبو اوروپا جی گلکی گرینگه جبروی دبن چاودریه کی گلکی مزن ده اف هل بجارتن تیکرن حتی اوروپا امریکا ولاتن دن چاودرین مزن هل بجارتنی هیا جبروی کی یعنی از نابجم اردوغان تشتی بکاره بن ناکن يعني هودان خوابك او هودان خوابك لیا گرینگ ایدی پارتیین سیاسی انکو خودید ویل وینا گلیه کل سر لچتی صندوق انده در بکبه بلی بدران همش خوا تکلداریه که جن بری خوابدن باجاری مردین یل سر سنوری پروژه کردستان او میوانی مش جوور های بریس کامران تنهان نامزدی پارتیا چپین کسک باجار مردین یه باکور کردستانی بریس تنهان دست بکن دویشن جوار قواد به ساعت سحار حتی ها زنم هون دناوا حولدانا که زیده دنه خباتا که پر زیده هیا مردین چاوا بو اتمسفر هالبجارتنیا لمردین بچا اوای بو او انجامین کو ج صندوق لمردین دردکوه چنه براستی مردین امکارم بجن سگنک دیروکی دانی تبدی بونا ولاتیه ما لبه البجارتنی لگوره البجارتنی در پر زیده بود و دوری بو مبری دنگجنه دستن امکارم بجن نیلی صدی پنجی زیده تر دنگ خودان چپین کسکتان پارتیامه از نهال نافچا مدیاتمه سبه الکربوران و مدیاتم خبرتین لوی درجی خودی درکتنک و بشکریک پر زیده هبو جه هر آوایی یعنی جه هواله منی کو سر صندوق بون نافچه کو بربون پارزر ما بون ور حاصل هر قاعده هواله ما بقول کی جوش و özverili امبلو بيجن بخابتين نهاجم المديادة وقوم دزانن هنكي ام قسم جبرقو پر زمانية پر أولية وقوم دزانن جردواني المديادة پر لبلي ام كارم بيجن المديادة جي ام بارتياي كمين دركتن انجام گوش مرتين گوي رنگينه از باور ملمردين ام ششا دست خينن هر شغال خبشين پارلمانته بلش خو بريان هاجي دما برنامه هالبجارتني ده هون وكي مردين بإدابون كوش شش پارلمانتران جنوا باجار مرديني بدر درخم پیش انگوان بشين المجلس اللي بريس كامران هماز فيها كيش جواب برز بكم حتى نها انجام كو دركتيه بدلي ويا زانم تركي AKP MHP فاشيزم AKP MHP partya dız hatını cemhe. Duxwazin manipüle bikin, ya jî diziye bikin. Ez bawerim ego yani fermihîn sedî sed çêk nebûye lêbelê tiştê got dibêjin û tiştê got em dibînin newekevin. Yani kêmtir dengê wana. Ji ber wêne jî divê em karin bêjin bê haziriya diziye dikin lêbelê wekum berberîn ha jî got her rêveberkî me, her hevalkî me, her parêzerê me, her qadê, her deverê
مقابل وين هذا سكنن وحياة وأمنجان كصديق سجينستينم بريس كامران ها صندوقين لباشر مردين يجبوكو بجشتي ورن تماشا كرين قالك ما يانجي هنا جرد في كارنش بو مدياد اسكارم باخرم راستي از مردين تبعي نزان برغوز مدياد وكربوران بوم ام كارم بيجن هين صندوق مسدي دهبه بون ياجي ونبون يگو وبون جي دوري گو لگونداي دورن ياجي دنگي واكيم بون بونه هين نابندا مدياد كارم بيجن تو دنگي وانا هاتي هين برباسي سچم قرلو نبوي جبر وينا اف رقم بون هاددن كيمن ايما ازولو بيجم وزيد تربي بل يعني هند بيجن ريجيا دنگي كومستان ديا جويا جلك زيدتر او وبونا صندوق نور جي افريجه هين زيدتر ببه بل نامزد پارتیا چپین کسک لباجار میدیا دی بريس کامران تنهان ما جباجار مردینه گرت و روشا داوی یا هم اتمسفر البجارتین یا لباجار مردینه جیم ببینرین خورا پار وکر بريس کامران هون لورن امی جد حتی ساعت درینگا شبه بمیوان خوین الاستودیو رامی لوربن امی جاره کردن جی حول بدن روشال مردین او انجام داویش یمی ودمی جی پیاموا ور بگیرن لنها ام خاطره خوش و دخوازن او به حوالین خوین استودیو رام دوام بکن لورنس بریا کم درباس گل میوان خوش ببینم خو ذاتن و وجف یک نوکن بیجن رژیا دنگ نو ین سرکماری ین ترکیه صندوق کووابون حتی نها جسادی 48.8 لگوری وی کی رژا دنگان جسادی 46.6 کمال خلیجدار ولو جسادی 47.5 جی اردوغان گرتیا ل دما کومروف تماشای پارتیان دکجی پارتیا چپین کس که یشیل سول پارتی حتی نها جسادی 7.9 جهپه 18.5 AKP 33.7 ای پارتی 8.5 و مهپه جی جسادی 11.8 دنگ بدست خستیه وکی اولی من مردینی جی نامزدی پارتیا چپین کس گوت هینا صندوق گل کنه و نبونه اف تنه ین لگوندان بون هاتنه وکرن از بریا دربازی نرخاندنین و بم تکل داری وکی اولی مد بیشن ام بری خوابدن دیلوکی جی میوانی ملور آماده نه امی حول بدن وصاب به هفره هم جد دیلوکی هم جناب استودیوی بینرین خو بکن خودی آگاهی تکل داری هل بجارتنا لترکیه و باکوری کردستانی بلن بری خوددن دیلوکی اول دیلوکی جیم نامزدی پارتیا چپین کس که بريس موسى آیدن بمرا آماده موسى قواد بجواره مگوت اتمسفره که زیده یا هم بجوش یا هل بجارتن باکوری کردستانی طیبت هیا گلو لباجار دیلوکی اتمسفر چقاسی تیدیتن خویادی که تشتی کج باجار دیلو که طیبت این کن بخوازن راگینن بله ورج قوات به دیلو که ایرو سکنا کا دیلو کی سکنا کا جوش بچو هل بجارتنه دیلو که لیستیکن AKP جی درکتن پیشمه بندابونا AKP دیلو که جی خرابه کرد جبو وای پرکر لیستیکن هر مزن دیلو که هانین هنک امبیجن مروه من جبو یلو چون سر صندوق به خبره وانا سر صندوق وطن پارتیسی نویسنده بون دست AKP کربون لیستیکه که هر مزن بو ل قارشی وای همبره وای گلمه تکوشینا که مزن دا بله كلمة تكوش بله موسام لتاقو هدارن بله از باورم ده پیوندیا لگل نامزد پارتیا چپین کسک موسى آیدن کو لباشار دیلو که بو میوانی مده پرزری درکت حوالی ما هاو دنجا رکتن جیم هم باشار دیلو که هم باشار اندرین باکوری کردستانی هم جنواس باجارین ترکیه جیم نامزد پارتیا چپین کس هر وها سیاست مداران می حول بدن بجدار بکن نرخاندنین وانین تکل داری وی که با بینرین هجار پار و بکن حوالی مد بیشن جاره کردن پیوندیال گل موسى پیک هاتیه بله موسى املتا گو هدار دکن بله مدگوت işte لیستیکن AKP یورو سر گل صندوق دوام کرد گل مسکنک مزن تکوشنک برخوادنک مزن دا ایرو امبیجن مروون مین 6 سالی و جور وای سر صندوقان وطن پارتیسی نویسنده بون بله برا نچن صندوقان نچن دنگ خوا ندن امبیجن
چپن کس ام بیجن چون تاخا چپن کس که هری مزن در که سر وایی جن گلمه گوت کو قارشی انگلیسی که آکپن اما برخوادانه که مزن بدن برخوادانه که مزن جدان چون صندوقه و صندوق خانجی پارزن ام جنها seçim kuruluna adlina verci coşa ke mezin he le AKP و Erdoğan dilo kedici bendadikine hatta no sandık emeyin gunda hatın gorivan belki evna Ali rakama da 5 tane ama embejin ku sandık emeyin merkez hin natına navende natına sandık em navendeci em müşahiten xan sandık urli xan dişinin mera AKP ver bendabune ki mezinci dimeşine em dibejin gele xara ev rakamen ajansan Türkiye'yi dayı ne raste ev rakamana bra baver nekin به هویاخا وندا نکن و اردوغان چیه ام وای دبینه جبو وای گلمه به هویاخا وندا نکه حوال مین سر صندوقا برا سر صندوقان ترک نکه AKP listike gidince dilokedi innaha sandıkın çepin kesku em bejin Kemal Kılıçdaroğlu peşta itiraz dikine ku biraz جاره کدوم وره هجمارتن اوجی رقمن وری گریشی برا درنگ بن ام بیجن سر صندوقان سکینن برا بردن هرن لیستی که وانی دمشنی ام گل دیلو کلاره دبیجن کو سر صندوقان ترک نکن و AKP چیه چپن کسکو ام بیجن ولات ترکیه و کردستانه گوهارتنه که مزن چیه دنگه وایی به جوش ته. بله موسا شخوا امی حول بدن نوا برنامه ده نوا ساعتين بیدجی روشال دیلو که انجامین بداوی هاتنا لباشر دیلو که جاره کدم بریا و بریا نامزدین دنیان پارتیا چپین کس کل نافچین دنیان باشری دیلو که جی بینرین خوین رونهای تیویرا پار ببکین لیم نهاد بیشین بخاطر وش بوا جاره کدن قواد به. بله انجامین بوی آوینا به طایبتی هم لباجاری دیلوکی و هم جیم ام بجین به آوای که گشتی لعالیا کردن بدرنج بویه که حوالی ما به طایبت موساج بالکشان سرویه که کو نها لباجاری دیلوکی دما هل بجارتران دا گلک نلریتی پیک هاتنه جخوا دناوا چاپمنیه ده جیف درکتن کو چاوا کسین کو دستی وانایی و که پارزوان صندوقان دانه دست نشان کرن لعالیه کردن داین آژانسین گریدای انگوان بشین نیزی رژیما ترکیه کو همو دنگین اردوغان دا استا هری جوردن اردوغان به سرکتیه دخوازن اتمسفره که به آوای بدن چیکن جی موسا هنه کی وسط تکل دارویه که جی بانگین هشاریه کرکو هر کس لبرسن دوقین خواب دنگین خواب پاریسن اردوغان وی تک بچه تجبو وی که چه بیجیم امجی وی بانگی خود درکتنا لصندوقان دوباره دیکن لیستیکن وان لیستکان دوباره بکن وقتی تا گویی انتاب دیلو که چاوا انسان چوبو دنگی خواب کار بینه کربون مشاهده پارتیا وطن افج لیستکه کیا وانه دوی ملت لصندوق خودی در که او تابلو هیجی به مورالیه چینه که اف تابلو هیجی نظام چافکانیا به دبکوش ترکیه بله اف تابلو وکی خوانا مینه وره گوهارتن مثلا ام ببیجن مهب و داکه بلکی داکه بن ششی رجی دبکو ای پارتی وکی خواب مینه لی پارتیا چه پاکسک و هلکش جور و گلکی جورترجی بلکی خوال پازدا بده جبوکو مورال ملت ما خرا نبه اف تابلو وکی خواه نامینه و دوی هل بجارتنه ده و درسکی باش
وەکی کورد چاوە لە هەبوونا خوا خوالی دەرکەبن وێ بدن AKP ئەفتابلو وەکی خوانامینێ وەرە گوهارتن اون دبێشن بە vebûna sindokên taybetên li Bakurê Kurdistanê re êdî wê ev hîn zêdetir bibe gerwere balawajî Erdogan belê ez dixwazim vê jî bêjim wekî mêvanê me hevalê ji Mêrdînê ji axivî got niha piranî dengê gundan vebûne dengê gundan dengê bajarokên biçûk ew dengê ku dibin zexta cerdevanan belê minê wilo gotu baş ber ku gund nasin dibin bandora cerdevana dibin bandora devletê şîran dene dibin bandora dene her kes dizane vî gundî çend renk denk hene belkî bêhtirê xwe dibin bandor mecbûrî bidin lê derbasî bajara bev tablo wê sedî set were guhartin belê ez semaviyekê ji we jî pirs bikim Bêrîtan û Erdogan niha me gotiya sindokên gundan ve belê tevî vêyekê jî dema ku em temaşeyê nexşeya ku heye dikin bi qasî 10 bajaran Partiya Cepên Kesk li pêşe anguan mijin di rêza yekemîn de ye li gorî we ev ji mar wê hîn zêdetir bibin wê rêjeyekê biçe awayî were bi dest xistin û bi taybetî ez dixwazim balê bikişînim li ser wê yekê ger were bala we jî di hilbijartinên berê de 2019 2018 2015 her tim dengên li Bakurê Kurdistanê destpêkê dihatin dayîn lê vê carê ev deng destpêkên Bakur nehatin dayîn anguan bêjin ji ber ku li wir serketinekê pir mezin ya li dijî Erdogan hebû vê carê zêde bal nehate kişandina li ser wê ajans û malperên girêdayê rejimê hema rasta rast yên ku ew bi serketine ew dan pêş Servî mijare tiştek bêjim ji HDP jî daxuyanî da îşev heta bêriya nîv saetê ev navende şopandina hilbijartine daxuyanî dan niha îşev şerê taybet pir mezin e bi taybetî jî bilançoyên ku Ajansa Anadolu, Ajansa Devletê didin bi tamamî ji navende AKP digirin. Ji ber moralê gel xirab bikin. Na herkes ser sanduqaya. Ji ber ku berî Partiya Çep û Kesk jî muhalefet jî hemû hilbijarên xwe jî zaten peyvendidarên xwe jî gotiye yani ber sanduqa bisekinin. Sandık terk nakin. Ji ber ku AKP hîle dikin. Îro jî pir hîle kirin. Beriya ku dema seçmen hilbijar nivîsandin jî pir hîle kirin. Ji bo wî jî hem Partiya Çep Kesk daxuyanî da işte CHP daxuyanî da muhalefet edin daxuyanî dan niha ew tablo mutlak bugere. Zaten niha rakamen cuda cuda ten. İşte Ajansa Anadolu rakamen cuda de yani CHP rakamen cuda de ajans edin rakamen cuda de ama YSK bu xo yani ev desteğe hilbijartinê bilind cuda rakamda de niha AKP dixwaze şerê taybet bike morale gel bike ve hilbijar û peywendidar ser sanduk biçin hîle bike hatta agahî heye na hinek cihanda işte minak YSP peşteye minak yedin CHP peşteye vana hama direkt kayıt nakin grandikin ji ber ku bilançoyên ku daneyên ku ji bajaran direng dixin yên xwe her tim pêş didin ji bo ku ez bunekî wisa 2019 jî pêk hatibû dema 2019 hilbijartinên şaredariyan bûn li Stenbolê xwestin careke din bi vî awayî bikin û di nava destê wan de wekû bombeyekê teqiye ew yani dema çunduna hilbijartine de yani dema amadekariya hilbijartin hat kirin xwast pir bi awayekî cur bi cur şerê taybet pêş bixe çawa gel bitirsine millet neçe ser sandıqe ama ev encam negirt îro jî aynı berdevam e zaten li Ankara işte Dilok Şırnak Ahmet Semsur bu taybetî heremen artêje pir hîle kirin ama dîsa jî ve gorî wan dixwazin nîne yani millet pir çûye ber sandoxan pir ray karaniye tepkî li hembere AKP û Erdogan pir zêde ye millet ser sandoxa disekine sandoxa terk nake ji bo wî jî dixwazin îşe bi hîleyên re îşe wisa bi şêre taybet re xwe dîsa yê sereke derxin ama ev rakam bugere yani AKP yani hûn dibêjin rakam bi vê awayî namênin bi vebûna êdî sindokên nava bajaran re wê hîn were guhertin Erdogan tu vê yekê çawa dibînî niha di hilbijartinên derbasbûyî de vê rejimê bi riya zextan biryar çêkirina atmosfereke şer her tim hewl da daneyên ku dixwest bi dest xist lê 2019 êdî
مخالفت الهمبری وی هنه که پلانسازی خود چه کرد پاراستنا دنگان آوا کرد و جوی روش حتی نها ترسه که زیده کتیه ناوا رژیم AKP MHP و وی هلبجارتن جخواش برویه که دبیجین وی وندا بچنج برکن کارن دنگان بدسن و داخلین کتینه داین دجی همو هشیاری اوی دکن هرکس لبر بطایبت کسی مشاهد لبر صندوقین خوابن لگوری تا به سیستمی و داویا اردوغان ورانی یعنی چا اولا جانی زمان ابراسیش برکو مثلا باکوری کردستانی مجال جاران البجارتنا مشوپان يعني وكي روجنامه وان وكي هم دك دا هم دا كده او اتمosfera كوتي AKP يعني اردوغان تحيله كي تشا يعني هشمنديه كي تشا اوابكه في دسبيك باوي كي توندي بريا توندي وبر دستايا كي ديجي باليه هشمنديه اوابكرنه ده فيجي سراغاندنه دكه انا gelek reje kutte dahin ana nam am de shoppingen gelek reje kutte dahin gelek ragandın je ajansa Anadolu digirin. Ajansa Anadolu desteya helbjartine ya bilin ya 2019'dan de ev bixwe yani şandeya wî bixwe der haqqê ajansa Anadolu'da dava vekir yani doz vekir. Çima go evkada şaşiti daye yani hiç çend sandık hatına vekirin tedbir koy ya MHP ya ji AKP derketiya asta her jor vi çima de nişandan ve kubejon çajı bikin şu de hişmendiya geldi evki çebu yani de 2019'dan da hilbijartine de çıkır ve kutte yani zaman partiyan idi yani taybeti HDP politikaya ki damışan yani bername ki te de hilbijartine de te çoğa tevgara yani dünya getirici yani kısmı ki peşaviye hata girtin le çoğa bejin de Osmanyan da فتنو فسادی حیله و لیسته خلاص نابن لگل اردوغان جی خلاص نابن آنها جی دیزا عینیش من دیده دا عینی اکده جی دا آلیه که دا بجا باکوری کردستانی دا لباجاری باکوری کردستانی دا شخوا اوکاوی تنه یعنی تو اوکاکیوی بگورینه تنه نمایی یعنی تو وان دی البجارتن البجيران يدي بترسينه بداري زوري بترسينه انجي بداري زوري دو كده انا لا اوكا شرناغي بنيرن مردين بنيرن ولا ي واني بنيرن gelek kim bimpekirin اوكي اشغال بمني كل طيبت ين كل نافشا قلابان يا شرنخي ين كو سرجردوان دچل لمشاهدين بارتيا چپين كز دخش بركن ناهله باواكي اشكري دنگ خوب كاربينه او ديمن اشغال سر جالي اجانس وجهات باربكن جيان جي يعني دي كتيه فرقاوي انا اجي لسر راگاندنه ده دیزا اولیسکا خوی بری ده هشمندیه کی چوای ام خدا یا پیش یعنی بله اردوغان امی شقاوی که باوکی برفرهیج بن الخنین لیم جاری کدن بری خوب دن مردینی ما گود مردینی ما کامران تنها نامزد پارتیا چپین کس که بجدار کر اول میدیا دی بو نه جمع بری خود جاری کدن بدن مردینی اول مردینی و جاری بریتان گونش نامزد پارتیا چپین کس به مرا آماده ی بریتان دماد خوش به مرحبا دم باش ورزي بريتان تو جمرديني ام هول ددين كو دانين داويه ببينارين خوين روناي تيفيرا بار بكين قالوا دانين لقالتا چهنا بله براستی بکلجانه که مزن ام بندی خبره که خوشن و چه که خوشن اولین ما هین یسکان و لورده خباتین خود دومینن وریین که جوانته نمساس دگرن مانیپولاسیونک مزن نها تلویزیون هم دبینن جگاوا پیشی و حتی نها دخوازن به مانیپولاسیون اگ به شرکت درونیه گل آنجی که هیوین ما خود بکن آنجی که سنگ لسانده قدنه دخوازن هنکی مورال بخن
لی آگاهیین که ام دبیهیزن نها نوی رنگینه لنسبین جسدی هشته نمازداغ جسدی هفته ام نتشتنه ولگلم پیری مردین جی روشام باش دچه لیهین صندوق گلکی نهاتنه بکرن جبوک ام آگاهیین راست آنجی خواندنه راست بکن حوجداریین ما بهتر هجمارا ببریان هی لی روشا نها ام تیدنه هیویه که مزن هیه ام جی بنده حوالیم خانه بریتان نها هم نامزدین دین جیم پارتیه چپین کسکین که هم بجه مردین هم جه دیلو که ما بجدار کرن او هم جه داخلین که جه پارتیه چپین کسک بخواجه تی تیکلداری ویه که نکو هر کس لبر صندوقا من صندوقا بپاریزن گلو افیه که لنسی بینه چاوایه؟ بله aynen o sayı jiko armancavan ev moralek bixin û bi aliyê algiyê de bi aliyê derûnî de wek mewan dakiriye û qezenç kiriye tiştekî rewşeke wilo derxin pêş û em dev jî sandokeyên xwe berdin tiştekê wisa dixwazin ji xwe ji ber wê yekî li heman hilbijartinan de aslında aynı tiştî dikin Anadolu Ajansı wek wan difikir ji xwe weriyên wan an jî ew ji bûye alaba şerê wanî derûnî û vîne li ser gelê me de dibin meşandin bila tikez li ciwan yaqîn neke heta weriyên ku ji ıslah imza hatine em li gorî wan dimeşin li nisêbînê wek min got ji sedî heşteyî rewşek pir xweş xuya dike û ez bangî ji xwe hemû hevaleyên xwe pêwîrdar jî dikim heta dewiyê em ê dez ji sandokeyên xwe bernedin heta em serkeftinê bistînin jî em ê li wir bin ji xwe em bi hevaleyên xwe re li nav têkiliyê de ne niha li vir de tu piskirêktinmeyê ez dixwazim van tiştana bînim بله بریتان هم جاری کردن بجنج بوا قوت بج خود داما ساعت دج حتی انجام که دیار کرد او صندوق باوی که گشتی و بونجی اما حول بدن جاری کردن به ریا و او همجی بریا نامزدین دن هم لباجاری مردن او همجی لباجاری دنیا باکوری کردستان دانین داوی اتمسفرا هی انجام داوین هی به بینرین خورا پار بکن او امن هاد بجن به خاطری و حتی د ساعتین پیش ده جاری کردن ورین گلوه سرچاوا از جواره بشک سرکفتی هیوی دکم خاطره وگلیک بله بریتان نامزتا پارتیا چپین کس که مردینی بریتان لنسبینی و جریمه میدیات گرد نسبین ما گرد یعنی هویک و بندواری که زیاده شخوا لوان باجرین سنور روشاوی کردستانی هنش برکو ما گوت که لای آپین هفدو برین هفدو یک لالی باکور یک لالی روشاوی راست او یک خلق روشاوی کردستانی جه خاصیه نوا اتمسفر کش برکو یک جه هرمین که هری زده راستیا ویرش میدیتی او جه روشاوی کردستانیه بریتان جد بیشتر به هنا انجام نو انجام دستپیکنش بو وی که ام چقاس هر نکارن با آوای که اشکره و زلال بیشین لی سرکتن یا خلق مردینیه سرکتن یا وانه هم وی که چه دنرخینن بطیبتی پیامین کش مردینیتن ما گفت مردین همان سیبین تیلی درباس کنه یک کنه باکوری کردستان یک کنه روشاوی کردستانی دنابران سیبین و قامش داده تنی تیلی درباس دبه yani murava hevin bir insanın merdin o qamışlı murava hevin hatta her du bajar dışibin hevji em tuzanın yani mesela ha kadar her çıkas Kürdistan hatiye parça kırınca kadar ji hama yekin şoreş rojava çebu naha gele bakure Kürdistan ji bandordu ki ile bakure Kürdistan çiçedi ve hilbijartın jinavdaya her tişt rojava Kürdistan'e Bakur rojlat Suriye ji bandordu ki ev naha heyecana hilbijartına iro rojava ji pur mezin bu naha ji hemu çave gelen rojava netene gele Kürtçi Bakur rojlat Suriye ji zaten Türkiye u ser Bakure Kürdistan'e ne Lavji baveriye ki mezin heye yani Erdoğan tek biçe heviye yani milleteme Erdoğan tek biçe partiye keski çepan hejmare ki mezin namzet bakın meclise jiberka ev jibo me yani mevziye ki jibo Kurdan jibo jinan jibo insanın azadı khazı demokrat ve mevziye ki tekoşine mevziye ki tekoşine demokrasi o azadiye. Burada jî artık çave rojava jî
نها سر انجام هالبجارتنه ديه يعني مش خاش برويه كمي ما قلت لروجافي كردستان يجي بيجي هم كتيا اتموسفير هالبجارتنه يعني خبر ديانا با اتموسفير هالبجارتنه جا لتركي و ما قلتش بركو لروجافي كردستان يجي قركرين كو في رژیم فاشیست ها که به پیج آنیه رژیم باش جالی خلکیتی ناسکرن و راستی ویجی باش تی ناسکرن نها چارچوبه که گشتی دما کوم لی تماشا دکین دته قلاوی که تکرین کو هالبجارتنا وی جاری رژه که گلک زیده یا بجداربونی هيا گلو ام وی کی مرو دکار بچه وگری بده بله اس پرسا جواناکم چنگه یک جواد خاص باخ و مداخلين هفدو بكن ام سربستنا هم هو حبين الروج ما يعني تدرم في كي كارم بكن يعني او قد اسبكي مردين ام ببيجن جبكو مردين كو جبكو سرسينوري چواكو جيكو سرسينوري دولت كور يكو شر طيبت هي هري زياده كل ليات يب قرانين يك جه مردين مردين جي البجارتنا جنوت نها بقرا يعني جل بجارتنا هرمي بقرا شارداريه بقرا حتى نها يكو هري زياده برسبه كي تون دايه وي دولتا كور يكل سر مردين شر طيبت جي نافچا نسيبين ام جبير لكن ديروكا كردان داري تمني منجي وي بغوتا جبكو داو كده چوت زانن د برخدانا باجر ده نوا باجر ده نسيبين ده پشتی ویژی یک اوکی یعنی وی شرو پیفچونی وی اوکی کمکوژی خواست کو برو واجی بکه لسر گل لسر جواکی و وکی شر تایبت بده بکارانین و اشتاد تکوشینا آزادی وی باجاری خرا کر وی اوکی حضورا ملت خرا کر خواست کو دو اشمندیه که آواب کرد وی اوکی ده و جوی برخودانی بر و حتی نها هر بجارتنه ها تک چبونه جی برسوا یک و هری خورد لی دای دولت کورد بتایبتی AKP و MHP یک جی مردین و بتایبتی جی بجار نسبین و قصره جبر وی کی جی اکا دوی هر بجارتنی دجی یک و مجرا چما اوقا ملت چون سر صندوقه يعني ما قول يا بك ديجي ما قول جبكو يدي لامبري ظلمداريه سكنكه يعني جب بيشبرك جا اوكي زادتر يدي لامبري في اوكي لامبري في رجيم شر طيبت سكنكه كي خورته يعني جواد في اوكي خوازن نشانه اوكي بده بله شو اردوغان تمام تماشای دانین 2018 جدیکین دما اهل بجارتنا سرکوماری و پارلمانتوی ده و دمجی پارتیا دموکراتیک آجلان هدفی دبن لوگا هدفی ده چتون اهل بجارتنی یعنی ج صدی 6.58 یدنگان گرته بو پارتیا پی بیا ج صدی سیانگان بجین دو قاتی پارتیا لپی خو زیادتر دنج قزنج کربو و چهار پارلمانتر و دمی هدف شاند بون مجلس خو نه نامزدین پارتیا چپین کسکین باجری مردینی دبیشن ام دوج ششان برنادن شش حبهنه و هر ششان بشینین مجلسی بدران نه اردوغان هنه که قالا مردینی کرگلو شرنخم چا بگیریده دش برکو شرنخجی هم باجری د استا تبلیبونه د باجری که کود استا رکوری ده و همجی حلوستا وانیا سیاسی برید پارتی دموکراتیک آجران هدف دمدید گلو لگوریته و جاری ده البجارتنی ده ویجبو پارتی چپین کسک چابه هالبجارتني لما ام ببيجن شرناق بگومان ام بحثا بوتان ادكن بحثا جزيره بوتان بحثا سلوبيا بحثا قلاباني بحثا الكي بحثا بوتاني حموي هزخ بحثا حموي ادكن مرو ديركا وانا دما دبينه شورشات هفگره آزادی بینگی هکی مزن ایوی د بوتانی د سری هل دایه هما ببیجه هر مالک بوتانی خودی شهیده کی اوکی پرانیا گلمه کردستانی تمی بوتانی جی سرکشی ج چاوج شورش رج هلبجارتن رجی دوار کرد پروری ر دوار ولات پاری زی دجی کریه از دبیجم بوتانه دجی وکی جوله مرگیان ببیجن ببیجاری سرکفتنک مزن بینه لی افجی هیا یکی اوه هنکی ولو چته هنه
او جی برندامن ام بلکی ناو نبیجم باشتره دبه کو جگندان جهره من ولو وکی و جانی زمان دبن زخت دولت ده دبه یعنی AKP کاربه جبوتانی یکی درخه ایدن همو پارتیا چپا کسک با آوائه که سرکفتی به دست بخواه آدن جی آوانتاج AKP چیه؟ مثلا هجمار باجار شرنخی سر یا نفوس آوه بگری دست بلکی عسکرین تیده لشکرین تیده جن نفوس آوه زیده تر به بگو من افجی باندوره لسر ناوند باجار شرنخ دوار دنگ دیرین دنگ داینا AKP دادیکه وکی دن بوتان وی سرکفتنه که مزن دیروکی و داشته که بوتان باوی که برفرهی قلبی کنیم بوتان باوی که برفرهی قلبی کنیم لیم نها بری خواب دن وانی مگود وانی همان بجا پشتی باجار آمده یک جو باجار هری زیده بالی دیکشن هر سر خوا اجماع پارلمانترین جناب باجار وانی جدر بکوه 8 پارلمانترین رژه که زیده هیا گلام تماشا بکن پارتیا چپین کس لوی هرمی چکریه جبوی کشی نامزدی پارتیا چپین کس که باجار وانی بریس سینان چیفت یورک بمره آمده یه بریس چیفت یورک قد بجواره دما خوش به نها ساعتين سحاري وهون لسر همان بيجين جنافچه که بونافچه کدن ور سر صندوقان دیگریان گلوش باشاری وانه بندواریه که بچه آوای درکتی حتی نها گلک سپاس ایور باش سرکفتون دخوازم جو همو گشتیاره یعنی او مهک زیده بو امنوال دخوتنه و پارتیا شف و کسک بله هم بین نافچه محله گند مال سازی هم لگریان yani ditenak meddi fotoğrafeki meddi kelejana gazede hudna bera geldi. Gel bevi bu rukem bu biryar bu yani kanateme medgo haş ama kemi medgo ittifak şey partiye çepokes evi hafta derke himziyem böyle bari danın İroziyem ser sandığa geriyan burada meteş tekdid ve kemin geleme دنیا پیل دمشیا سر صندوقه که دنگی خوب ده و دویا سدیر بکی ندوه هفته پنج هشته بی گل لپارتیا شپورکسترا دنگ بدانا گوتون ور بو نیرون ور بو لبله حتی نا صندوق وانه هین گل کیم و بنا اما گور و بنا زی راستی وانه نه yani kanat hemen van kemivi niz sedire hafte derken linha televizyon dövüne ki hafte penju sisi AKP penj parti şepokes eğer bir şekli bete encam evrasiye vanı ne azur beş yani hund beşin ef manipüleyin kor rejime AKP biriyat çapırmaniye xwe hevd de rastiya lewani bide ve şartın bires Sinan Hamazviye ke jwa prezbikim had هالبجارتنا بريان هيا سر كوماريو بارلمانتوي ده خلك واني هم رجا بجداربونا وي دمجي باش بوش صدي شست بيتر جواني بو بارتي ديمقراطيك اجلان هدا بيتشوبو و 5 پارلمانتر درخواست بو جلو هون دوی هالبجارتني ده لبندينكو رجا بدس خستنا دنگن لباجاري واني جسدي هفته درباز بك يعني هيفي و ارمانجا ما ابو ديتنا مازي ابو وكشوا 2015 دا وانه صدر هفته 3.4 درخواستو مدگو او کلاجنا بلکه او خاصنه و شای باندورا ام بین کوبانی لسال هر دره هبو همو باجر کرده هبو جارد زید دیتنا گل و کم قنات اون درش روشنبیران ابو کو وان صدر هفته کمتر در نخای هیزی ام دوی باوری دانه که وان صدر هفته درخای بگی جای صدر هفته یاد بله هي نها وكمل جلانبري تركيا بارتيا شيبوكاس 8.1 تاخانه از باورم که اول ده کمتر نه اگر دوی رژه ده بسکنه گرک امسر وی کورودرش پارتیا شیپوکاس و همون متفق خارا لسر وی رژه بسکنه شما اشخوا برسینان منها هم جمردین و نافچیندن و باشندین شما حول دام آگاهیان ور بگیرن تیلی گوتن هنا صندوق وابنه بونه صندوق این کو وابنه جهن گندانن اینه هنا رژه که زیده یا صندوق نه هاتیه فکرن جبرویه که گوتنا هنه که آنگوان بیشین داینه هنه که رژان هنا جبویه که گله که زویه ل ام هما ویه که بطایبتیش بو وانی مراقب کن گلن ها لوانی دنوا
اتمسفره که بچه آوایده افهل بجارتن پیک هات بطایبه دم هون دچن لسر صندوقان و خلکی کو دهات لسر صندوقان دنگ خو بکارت آنی و روی وان ده چه دیدید؟ امیرو وقت صندوق گریان مکتب دبستان آکمتید گلمه بکلجام و روکن بو. بله. محنه کر مگو مزدک سدیر هفته پنجی روکنن سدیر نیزکا 25 امبر وقت روترشن. موک امبر نه کنو که زانی زمان او راسو یعنی امشون کیجان مکتبی کیجان صندوقی که امبر دوره لا صندوقا ملت برز بو که بو دنگ خوب ده پر هفته پنجی من روکن و بریار دادی که میوزی دوره 125 و که امبر مدگو سلام علیکم قایت بجاره هونچوانن باشن شتو دمشه مددی که بخ روترشن یعنی زانم کم پارت چپو کسکن بله هیزی از هیویدارم که وانه رزه صدر هفته کمتر در نخه بله و کمیوی بله برس سینان شخوان ها سیو میوان من ناوند این استودیو جهنه هر سی حوالی من روشت میوانن پرسن وانجی گله کنه همش بو باشاری وانه وش بو باشاری انتنجی حوالی ما بدران پنابرد خوازه پرس بکه من خواست از ببیجم نها بوانج برکوش بو کردان گرینگه و هجماره که زیده پارلمان بیجم سری چند صندوق و بونه لذا و بونه وان چاویه برس سینان گرکو و دینه بیس بس پرساولی خواه بدران جاره کدن دوباره بکیمش بوه بله بله این باشه لی از وقت صدر چند و آکه ما فهم کرد یا فرمی لی این صدر پنجم و نونه ام باورینه که وان صندوقی به تمامی ببون قناه تمام باوری ما که صدر هفته کمتر نگه گلو حتی ساعت 12 شوید بکو باجاری وانی صندوقین وی همو بقده belki wan umuzani bajarak mezine o durun henek nafşe megelek durun hatına encam sandığa giriştine navende gelek zahmete tahmin dikin dora saat 12 hani ev dedi veni resmi veni derken vari derken oluyor. بله سینان چیفت یورک نامزد پارتیا چپینکست باجار وانه بو میوانه ما او هم اتمسفر هل بجارتن یا لوانه و هم جی پیش دیدین خوین جبو هل بجارتن جی ببینرین مرا پار وکیلم دوجین گلک سپاس جبو و جاره کردن دبیجین قواد باش برکو شبکه دور و دریش لپیچیا ما همو یانم راست بله بله هون نا باجار وانه جی ما گوت هنا صندوق هین باش و نبونه یعنی ریجین پر کم و بونه لی بندواری که پر زیده ج پارتیا چپین کس که دو میتینگ فینال هبونوانه اوجه پر بو جوش در باس بو به هزاران کس تبلی بون پیام کدان لهم بری تجربه سر ربر اپو پیام کدان اوسا خویا دکر یعنی گلوانه پرچی سرساندکو پارتیا چپو کس هجماره که مزن دنگ بگره بله انت بریتان تدبیجی او میتینگا کدوف بیک یعنی انجام خواهد گرتیه یعنی دو پر بجوش بو راستی به هزاران انسان تبلی بون حتی برای سینان شو ساده گفت دوکان دشن سر صندوقان کیف خوشه جروی وان باریه هنیک شرط تایبت شه بو هنیک نوچه بلاو دکرند گوتن در ناکوین کولانه işte بلا partiye çepü kesk mitinge xo batal bike belki eriş çebe gel her tiş gırt berçave xo o çu tevli mitinge bu جبرویجی از باورم چندنا سر صندوق جی پرزده یعنی بله نه باجری وانیت طیبت منده که خوی بویا و جهیا باجری هری مزنی هری ما سر حدیه ام بیشین باندورا خود سر توهی سر حدی جدیکه یعنی انجام کش باجری وانیش در بکه و باندور لباجری انتن جی بکه یعنی کاراکتره که باجری وانی هی یعنی حتی نها آکفه که ناکه دورده اکی ناکه یعنی هر نامزد خودگورینه دا هلبجارتنه شهرداریه دجی و صابو یه گشتی دجی و صابو نامزد خودگورینه که خودگورینه که اونا که دا اوکا وانه ده جبرکو جواکا وانه ارتقا موزاییک جی دنابه ده هبه جی براستی جی اوکا insana nas kin yani yeki zulmdariye kutke yedu ev kede jbeku eğer be bira havala 2010 de yeku jina بدست پولیسان لعرده کاش کر یکو جوانان دست زاروکان شکاندن یعنی برچاو میلیون انسانا
شکاندن یک جوی باجار وانه بو وی باجار وانه اوکی جبیرا ناکه یعنی وی چته کت خوازه AKP اردوغان خوازه بکه سر ملت پیک بینه وی جبیرا نکریه جبر وی کجی به چوا والا بریتانیا کو یعنی به جوشا میتینگا فینالی کلوانه هاته کرن براستیجی یعنی ده اوکا ویده یعنی دانا سر صبح دجی گرک لیستیک هاتن کرن بله یعنی ده کده آناجی شوم نا کاراکترا وی بجارتنه جی ته اردوغان حیله کی چواب بکه آنا وان اکادجی همی داخیانین CHP ده HDP ده و پارتین چپینکک دجی ده خویا کرن دبیجه همی صندوقن کو CHP و آنجی ده سرکوماریه ده CHP پیشه و پارتیا چپینکک پیشه همی AKP itiraz kiriye yani. Serledana itiraz kiriye. Şu bu o sandık ve nebin. Yani cari kedi be avkede. Ana acı siyasetek yani siyasetek vusa de meşandın. Ana acı hedi karaktera hile yavi yani avkaviyete AKP hile ki çoğu bileze. Ana hedi datkeve hule kote her sandık ve bu farkı ki پیش به تی itiraz که یعنی سلیدان itiraz بکش و کو او صندوق و نبه او هشمندیه که شما قازانش کریه دراغاندن خوده ده پیش یعنی دویا که ده انا او که اتمسفراوی وصای یعنی بله شخو اردوغان نها دانین سرکوماری همان بجه وقتی خواهمانه لی این ده پارتیان دا گوهرتن چی باید خوازن ویه که جی جاره کردن ببینرین رونای تیوی را پار ببکن پارتیا چپین کس که جه صدی 8.1 زیده بویه یعنی جه صدی 7 دربا ما گوتی هر کل باکوری کردستان و باجرین مازن یعنی ترکیه دانه تیم وکرن ایدی پارتیا چپین کس جه جمانین وی بر بجوری دیچه CHP جه صدی 19.3 AKP جه صدی 33.1 ای پارتی جه صدی 8.8 MHP جه صدی 11.3 حتی نها بدست خستنه اف هری جبو پارتیان بطایبتی یعنی سرکوماریه جی هنا وکی خوانه لی یا سرکوماریه دی یا بالکش اوتی گوتن حتی ساعت 10:30 ساعت 11 انجام دیارکر یا ده البجارتنا سرکوماریه دی پیکورش برکو ده دیاربونا نامزدی سرکوماریه ده هیسانتر جیا پارتیان برکو 24 پارتی به حرکتنا البجارتنا دوام ده اتفاقنا حتی چکرنا دانین وی کی هنا که دم دخوازه لی جبو پارتیان حتی نها انجام که به وی آوایه گلو دما کو ام تماشا دکن و نرینین کو جهریما دیگرن صندوقنا و نبونه و پارتیا چپین کس جی حتی نها صدی 8.1 دنگ به دست خستیه اف نشانه که بچاوایه وکی ما دست بکی گوتی اف گرافیک تابلو وره گوهارتن وکی خوان نامینه یعنی چه ده ببلا به مهپه صدی 11 ناستینه MHP و دا کهون بله شخوی MHP کس خیال بیل ناکه که MHP صدی 11 بستینه بله و دا کهون او باندور لسر اتفاقا وان جمهوری جی بکه وکیدن سردار لسر وانه جی مثلا وان 2018 صدی 59 هدف استانده بو یعنی 5 پارلمانتر استانده بون AKP 3 استانده بون صدی 86 ملت شو سر دنگدانه لی دوی هلبجارتنی ده نه تنی کرد همو گشتی ترکیه ده یعنی دی بیجین جسالی نوتی و جارا یکیم اوقاس انسان ده چن هلبجارتنی جبر که هلبجارتنک اوقاس گرینگ بو جبو کردان عالیه و گرینگ چیه کردان مثلا جمهوریت ترکیه بگیره حیان ها حیا نها دماچوا ام بحثا ناو درسیم دی بهیسن او هویتیا دولتا ترکته بیرامروف هویتیال گلی زیلانته بیرامروف دما ناو اردوغان جیتی بهیستن ادید ناو کردان دا یعنی یکی ولو کجار تی دیتن تی بهیستن حتی مروف کاره بیجه تشتی که دیروکا ترکیه نهاتی کرن جی اردوغان کرن وکی مثلا
cenazeye hestiyen insana xistana kiseki de yani dana da diyavan derxas asta herî bavê wan belê insan di teyarê de avêtin kîya baran فرق نخست وکی دن جوالی کردستانی دست ببیجم فرق نخست نوا باکور باشور روش هلات روجاوا او قا ظلم و زوریا ل روجاوا کری تبی کو در وی سنور ترکیه جی ایجا جبروی کی از ببیجم اف گرافیکوی باش جی وره گوهارتن لی مثلا آژانس دا درد که و پیشنه که آژانس نفرمیده AKP هنک صندوق دا اعتراض دکه CHP پارتی دن لپیشن از دبیجم AKP دخوازه دورده لیستی که کی بکه که هلبجارتن بر به عالیین پارتی دن و عالی اتفاق جمهور و پیش بکه و وکی پلانا با یا اردوغان هنک باجارین کو باندور لسر هلبجارتنی بکده اعتراض بکه وکی هلبجارتنا استانبولی وکی یا سیرتی چاو اردوغان اعتراض کرد خواهد ویتی دا اعتراض بکه جبو کو کاربه هکر پلن خواه پیش بخه یعنی ای پارتیاوی بسر جینه که و اردوغان کاربه تخت خواه بپارزه از بیم لیستی که نولو دبکو در بکرن پیش حتی دوی آسته ده یعنی هنک دبیجن دبکو لهنک باجارم بخواه پرزریکان در بیخن جبو هلبجارتن در بازی تورا کردن ورا کردن گوه هلبجارتن ورا نوکردن بله ام بری خواب دن چولی که جی نامزد پارتیا چپین کس که بریس جمیله تور حاله بمرا آمده کام تماشا بکن گلو لچولی که انجامه که بچه آوای هیا حتی ها صندوقین و بونه نشانه چیه کنه بریس تور حاله دما خوش به بریس تور حاله از همه وی که پرس بکن ها لچولی که صندوق تنه وکرن حتی ها رجا صندوقین کولی تنه وکرن رجا که بچه آوای که وکه پارتیا چپین کس که تشتا کهون لبندینه حتی ها باجاری چولی که چه قاسی درکتیه؟ حزب همون سلاح بکن اگر پرسکرکتونه عزیزه فرمانشکی دخوازم باختم بله تو سربست اگه مهیس YSK'dı Kuraşmazoni etara hem de reyeni etat kombini yeni gradayişi etat ama çiğ zat diyar ne şmara var sandıkra baş sandıkra sera hattı ponjas anebi etara bara berma çikeni diyar beni aşkere beni masi eta mafavini la beni mava bineli ki etadı çapamenirdi. Zahsedera malumat yeni batış, malumat ise AKP yeni batış. Raşti enaniya, Raşti merkezde çöldükti. Şımara çıkaran vaji mahe berniydi ena asenu. Gore ay tutanakı nüşteş, gore ay tutanakı Raşti'ye desmadı. Mabinin iki yeşil sol haberniydi. La beni devondu bena زدرشنا این آسیون همه دوز همه نیامه خورم مهم پاوینه تاده شما رفاجی آی همه اشکره دون کانال مدیایی سر NTV aynı وازنی بار بکری واجی ماهی ورنید اینا یو چیک اتا زدره چینو ماهی اکا پاوینه ماهی بای چی ماهی همه بای YSK abona اینا دوام بکرو حتی سرسه ماهی تاده همه tutanağı ser itiraz mavineri ya da zaşkara neşkara şmara raşti hem takaz baş ena biu aka mahama etadisi hebaye tutanağı hebayo dengo برز جمیله جبرکو ام همش بو روجاوی کردستانی همش بو باکوری کردستانی ام بکارم با آوای که کنجی به یعنی تو بکاری با آوای که کرمانجی جت روشا لوربيجي مثلا ما قلت دنجن لور حتى ناشخاص هاتنا فكرن او بارتيا تشابين كسك لور تشتكي كو خواستيا بدس خواستيا يانا yani rasti ana level pır kemasi he az dikarım belki denge خوب baş deport bigijin ve yani yesekane ana level rasti yani tişteki ana diyar ne diye hemce ben de sekinine dengeme çava به تقص جواب به دیار کردن. ام ben navane rasti ana navene navbere
çevreke da em parti yekemin uyadıkın le mezedik em çakmeni em çakmeni AKP hem bejin hem yekemin mesela aslında aratışkilden ezdikarlı bejin ana sedira hatta bejim si sandık vermene hatta sandık vermene لبه درجه نظام دل فرحانه ای خود پانی وانجی کن دور وانا نهارونه جبر آنا تشتی کسی کارم بیش دیار روی تقزم بیش زی شرطی جوابی آنا رقم وانجیه ایمه چیزی kendi کارم بیش لی مرکزی Çevrede parti yekemin uyandı, kurumsal uyandı ve amacı bu eride yani dakika saat bu eride jibervi Amerika aratıştaki rastı betakazi bejin ez bejim rafşama başa liverji partiye binajı edin çen partiye merkezancı bu nambere kuji kutbune elbette avantajı jiboyu ve beni veka bejin medyayı AKP tişteki buya dikerdi bejin AKP'ye kemin buya Erdoğan afasi kırtıya diyar niye? Ne yani gora bir rakama bel beliz Cemile beli Cemile Turhalı megot namzet partiye çepen kes le bajari çevliki Bakurê Kurdistanê hew de hem bi zimanê kurmancî hem jî bi zarveyîniyê Kurdî atmosfera hilbijartinê ya li bajarê çewlikê jî bi bînerî me re par vekem dijîn gelek spas birêz Turhalê ji xwe dibe ku heta vebûna giştiyên sindoqên li bajarê çewlikê jî careke din em berî xwe bidin û rewşa dawî ya li bajarê çewlikê jî bi bînerên xwe re par ve bikin niha beriya ku ez bêm li gel û ez hema vêyekê jî qal bikim niha danên هالبجارتنی یان جبو بطیبت جبو پارتیان هاتنن و کردن متخاصم ویه که تماشا بکن ده هالبجارتنن پارتیان ده پارتیا چه پنکس مگود هین زیاده دبه حتی نها در بازی جسادی 9.1 بویا CHP جسادی 22.2 AKP جسادی 34.4 ای پارتی در بازی جسادی 10 بویا و MHP 11.4 وکه خوامایه اف دانین کو ام بجین کلی کلی تنه گوهرتن و دیاره کو به وبونا صندوقین لباکوری کردستان ایجیم و ایدی روشا پارتیا چپین کس که لباکوری کردستان و ترکیه جی هن زیاده تر به شخوا باجرین وکم باجرین وزنین ترکیه هم استانبول انقره هینا وانا دوام دکن هل بجارتنین لور انگوان بجین صندوقین لور تنه وکرین جماره دنگان هین با اوه که داوی نبویه لی گلک باجرین ام بجین باکوری کردستان ایجی هدی صندوق من بطیبتی باجری ادری ام حول بدن لباجری ادری جکا تماشا بکن انجامه که بچه آوی به دست بکوه لی یا داوی حالی حاضر نها انجامین دانه داویین جبو پارتیان جی بوی آوینه و یا خویادی که حتی نها پارتیا چپین کس هر تن بر بجوری وده چه ریجه که آویا دنگی بکوه تونیه جبو ویه که ام چاب دکارم بگیرین دستنا لعالیه کدن جی مگود هالبجارتنا لترکیه سرکوماریه ده و انجام هین زودتر اشکره ببه لیا پارلمانتوی و هنکی دریج ببه بدران بریا که هم بچنگل میوانی خواهم لگل تبون ما هنکی بحثاویه که دکر گرینگاه هالبجارتنی طایبت هم بجه لبوطانی هم لحرما سرحدین بله یعنی ما بحث بوطانی هرما سرحدی کر هری داوی سر چولی که ما خوی بوس چولی که مثلا هالبجارتنین بوری AKP دو HDP یک آن بو و چاخه AKP دلوتکه خو هری پیش ده بود تدید تفگرین کوچه دبن تفگر پیواژوی واین پیشکتنی هنه پیواژوی واین جهد هجمارتنی هنه و پیواژوی واین هلوشاندنی هنه AKP جی نه پیواژوی خو هلوشاندنی دیالی گرانیه که وان جی مروف دکاره بیجل در دوره چولی که یا ترکان هنکی حی دواره زخت و زوری ده از دبیم چولیک دوی هلبجارتنی ده هدف وی رجا دنگی خو هین زیده تر بکه و وکیدن اول سردار زانی هلبجارتن جو خو
دما بکه ناوندا باجاران و tam beruvaji bedli işte bu alamadı kişine hema dengi MHP وکی خو ناین MHP بالامج کشان او رقم جماره MHP هر لوکو خال وردمینه دیار کو سیستمی ده سیستم دنگان ده هینا پرزیک ده خویادی کن دمینه بس تشتا دل ما کردان شابکه تشتا کیف ما بینه او بینه او مزنترج بکه چاوی ما لیبد و چاوی ما یشیل سوله پارتیا ما یشیل سوله با او پیش دکه و هیم بهترجی پیش بکه و بگومان تک برنا اردوغان هلوا شاندنا اردوغان جبو ما کردان گلکی گرینگه و به دستپیکا سردمکی نو جبو حرم جبو بلکی دوار ناف دولتی داشته به تایبت جبو کردان و به دستپیکی نو جبر کو وکی ما پیشان ها جانی زمان یعنی اردوغان به همو هزا خواه و دجمناهی همو کردان دیگه جبروی کی تک برنا اردوغان وکی آرمانجا هری مزن آکردایه لید و ام بچا وکی دنجلی بنرن یشیل سولچقا دنگی خواه ده پارلمانی دا زیده بکه او قاسی باندورا ویل سر سیاست ترکیه به بیانی ام نه هزرین تانی مثلا ما کلجدار اغلو سرخست سرکفتنا ما مزنه سرکفتنا ما هری مزن پیشخستنا دنگین یشیل سوله بجبر کو مثلا ببیجن هل بجارتن چه بو پارلمان هات آوا کرن بگومان گرافیک کلوه در بکوه یعنی یک پارتیجی بلکی نکاره بر سادی یعنی سادی زیادتر پارلمان در بخه دما نکاره بن ولو در بخم بگومان نکاره بنجی پیوستی آوان و به چه به و به یشیل سوله چه به یعنی یشیل سول و باندورک مزن لسر سیاست دهاتوا ترکیه حتی گوهرتنا زاگون ترکیه جی بکه اف بدرن شخوا ما بشه افریج لگوریج دانیج صدی پنجه حتان ها دوار صندوقین کو ین پارتین کو و بوی ین پارلمانتریه ده یعنی افریج کو چه بوی حتان ها صدی پنجه بله دل خوشکر لی آن دلی من نخوش دیگه آم MHP او اوجی وره گوهرتن بله باور نکم یعنی MHP سیدو داسته درخه هلبجارتنا 2018 دجی بله بریتان ام بجن ان هوا کو ام جا کرونا تیوی وان دانیان آژانسان دیگرن جمال پران دیگرن مال پرین سر بخوان هم دیگرن یعنی چافکانین وان دیارن ام جبوی که جوار وسا بجن ام MHP جوار کو من جارا کردن جی تماشا کر گلک مال پران ده حتی ها وسا خویادی که گومنا من جی هيا بفي اواینا بینه بله يعني نها ام جبو هالبجارتنا 2023 يعني جي چارده گلانه دبيجن هالبجارتنا 6 ساله نوصل ما دامك الناس ده قراسته فلاكته 6 ساله جيان كر لمارش دو ارتش پیکات سرهف aynı روجه راستی هم الله گوری هجمارم فرمی 51,000 insan jiyana xoş desta. Ev ye fermiye, ye devlete, ye insanın zaniste, ye heremeyin arthejede geldi bejin ki insanın ku jiyana xoş destane 200,000 derbas şediki. Yani ev felaketeki ne normal bu. Tamam her dere arthej çedibe ama insan ev kas namire yani resmen katliam ekici bu deste AKP MHP. Yani دروش سیروش نه پوینت یک ارتش بکهات او خاص کس نمره لژاپونیا چه بو کس او خاص نمره دروش سیروش افات دبیجن ترکیه جبوکو بچه yenku da artejede dibin enkaz edemane insan enku rızgar bike duruş siroj ne xistin devre insanın dibin avahiyede usa çen roj qırqırnavan kesne çu ali kariyavan usa jana xoş destan ev qırqırın bu kırkırna kurda bu, kırkırna araba bu, kırkırna alevi bu ama ne tane vanjı bu yazdı bajar bandur bun. Yenko Ali gire hoji usakırın. Ne dit yani MHP Bahçeli çu Maraş'e yenko Gırsevan çun işte Lehember Erdoğan duruşu mavetin Bahçeli Lehember van derket jivan ra gotun got yani hatta pankartın de jori hatibun darqandın le dijer Erdoğan gotun daxin van bigirin van yani enviya bejin beri arteje heye pişti arteje heye yani
gelen hemû Türkiye rastî iktidar editin yani rastî AKP jî MHP jî tamam gelek Kurt piranî giraniya gelek Kurt dizanibûn insanên demokrat dizanibûn ama girseyê vana mezin hebû beriya wî her çiqas polîtikayên wî ne demokratîk vana jî tengav kir jî yan jî aboriya Türkiye tên kirin insan êdî ji birçîbûnê bezarin yani ama piştî arthêjê êdî rewşekî cuda heye niha her derê insanan ditirsin yani ew qas insandır ama İstanbul ditirse çevlik ditirse nizanim herem hem Kurdistan Bakurê Kurdistan hem jî Türkiye ji ber hemû heremen arthêjê ne dîtin ew iktidar AKP jî MHP jî çi dikin nirxa insana tune ji ber vî jî ez bawer nakim yani ev MHP jî niha bilind bibe ji ber tu cara jî ev çend salan dawiye de ew qas ray negirtiye bel heta şu hene kan digotin ger ku MHP nebiriya ittifaqê ketibin hilbijartinê û dibin benda sedî heftê de maban û heta pêşdîtinê bi vî awê jî di gelek malperên civakî hem jî di ajansan de derke jaliyê siyasetmedaran ve jaliyê lêkolînan û di ankêtan de jî ev yek gelek caran derketin pêş formên rapirsî mesela MHP û İYİ Partî yek ji bûn tu caran sadî bîstû neanîne tu wana her du hesab bikanî ew qe dengderên wan tune ne belê di dema herî xurtiya nehedaman di dema herî xurtiya her duyan de ji her du partiyek bûn jî ew qas deng nedistan ji ber wê mirov dikare bê hûlû lîstikek vir de heye niha mesela em bibêjin serokê şaredariya Stenbolê û ya Enqerê derketin çapemeniyê daxuyanî dan dibêjin ji va daneyên Anadoluya bawer nekin ne wisa heye dibê gelekî guhertin çê bibe di van daneyan de raqamam pir ajansa jî cuda ne ji ev dane me got em jî guman hene lê daneyên ku çavkaniyan xwe hene ki ji ajansan em werdigirin û laliyê ketin jî bi hîna zû hîna ji sedî pêncî ve bûne ji bo parlamentoyê û rêjeya dengên hatine vekirin jî piraniya xwe yên li aliyê Tirkiyeyê vê carî hinekî zû hatine vekirin û li aliyê Derya Reş li bajarên Derya Reş dengê zêde hatine vekirin yani di çarçoveya ku heyî hetan hem bêjin li gorî ku hem ya serokkomarî û hem jî ya parlamentoyê tişta herî girîng bangên hêşariye ye yani divan herîman de ji bo carekê din ew deko dolap ew dizî pêk neyê herkes li ber sindokên xwe be Erdoğan tişta ku her tu merak dikî kîjana bajarî ku herî zêde dixwazî encama wî ya dawiyê bibînî yani na beriya kam bêne wî kete na di demên wisa de di demê hilbijartinê de ji bo ji martina dengan de yê herî ku zêde wisa şîlotiyê çêdike yani agahiyên em jê bêjin agahiya qirêj ku didina avakirin yê herî zêde ku wisa yên ajansên wisa xwe serbixwe nîşan didin an jî xwe evkî nîşan didin herî zêde di wan dela de derdkevin holê ji ber wî yekê ev hejmar derketiye holê yani di vê evkê de yani me destpêkê de me got ya ewa argumana ku di destê wan de ku nemaye na li ser ragihandinê de dixwaze wî şîlotiya ava bike yani derketiye ana yani her carê daxuyaniyan em dixwînin yani daxuyaniyên ku evkê de em lê dinêrin birastî jî ki na divî ekî de qirêj heye yani du evkê de yani divî ew asa ku niha yê mahî em wî dibînin yani ana wekî te na avala bêrîtan jî anî ziman na heremên ku artêş li vir çêbûne yani birastî jî ka encama wî kam lê binêrin ka çi derketiye holê yani em bêjin halê lêska wî de halê ewka wî de çi lêstin ama em bibêjin daliyê mejî de yani Erdoğan di mîtingê xwe de ji xwe mîtinga jî pir kar bû çêkiribo divekê de yê ku argumana wî yê herî evkê di vî hilbijartinê de çi bû projekî wî tune bû yani de ewka di vî artêjê de ewka wî tev derkete holê çi bû digoşte ka li Kılıçdaroğlu binêrin kê talimatê dide işte ew jê dibêjin ya zekaya çêkirinê di mîtinga xwe de
da oka denge gerilaya azadiye de u ye Kılıçdaroğlu da berhebu na argüman avici büya şekli da avgetle. Yani dua jiber üye ki o te ab hejmar te bu gore yani dua avgeteci. Yani na ye ko heri te merak kirin brastici de ev bajanın bitaybeti Maraş'e Samsun'e her vaye Adana'yı Mersin'i ve avgeteci. Jiber ko bitaybeti yani havale نامزد پارلمانتری دیگه که همان بحث هریمن ارتش تیکش بوده که بچین هریمن ارتش کات ماشه بکن لوان هریمان روشه که بچه آوای هش بوده که یک جو باجرین در ارتش تجی هری زده ام بجین خسار زیان لچی بوی هم دالی مادی و هم دالی جانی دیگه جوان سمسور بو نه جمع بری خودن سمسور اول ورجیم نامزد پارتیا چپین کس که برس عزت قراداغ بمر آمده برس قراداغ شوا خوش بم ام هما بجند باجره ارتش کوجبر سدما وی رژیم او قاضیان لی بوی انجام که بچاوی یا هل بشارتنی هيا دم باش بار باش امنال عادیه صندوق خاطر و گریان عادیه دنگاد دجمنه لسمسوره مخاوات که باش مشاندو لبلا من الحر حرامه AKP اتفاق وان zulmekçi dağıstı sergel zahmet kamazın hab jber ve embil ladangat bejne sadida nizi bist paran hat ejmartın embil ha jbu embil xawatama gel destek icdama em naha önderi semsüreda gunda tenejmertin de yeledinci navarı kabajir tenejmertin sadi da biz par belbun duvarni biz parada bir partiye çapakast vekile giderdik ki ve te vargata nirnava vargata hasaba serdajgo sadi da biz par atına ejmertine demat birejbua em çavaba nizam لبنان حسابات وامز سديدا بريس خردا هم از وی که جواب پرسیدم نه برما گرسکو ام دو وکیل ما در خسته حساب ما ورگو شغل ما ورگو گل دنگی که مثلا در خست امنها عادینا و شغل دوام دکره و هجمار پارتیا در کرنه ولی امرگو دنیاری. بله نه بريس قراداخ بله بله املو گهدارن تشتاكو از خوازم لور جواب پرس بكم اوا وقت حتى ناصدي 20 صندوقان بجه و بویا جماره که پر زیده دنگان مایه او بندواریه که وا زیده یا باجار سامسوری هيا لباجار سامسوری د عالیه نلریتین لهمبری دنگان تین کرن هيا گلو یعنی هم بجن هاو داري دوباره بکن لور تلفن نکشینه بله از جاره کردن دوباره بکن ما گوت و رجا دنگن کو حتی نه هاتنه فکرن و گوت و بندواریین کوش باجار سمسوری و که پارتیا چپین کس و اوجی ببینرین مرا پار وکیل تشتا کو از خوازم ام جواب پرس بکن جه او تکلداری گلو حتی نه د عالیه نلریتین لسر صندوقان ده تشتاک درکتیه کو ببس دما عاجزیان یان گوان بجین او صندوق وره راوستاندن دنگن و جمارتنا دنگان وره راوستاندن تشتاك بفياوي قد بيت هاتيل سامسوري صندوق انا itiraz معنا بله صندوق درباتنا vekilinden emir orta adliye sandık tane vekilde emir encamlan derdine me itiraz kırıcı bu ve hakimi dozgarıcına itiraz akada ve bu musa her bir jartın nabe گرسکو یک درباس بود برچاوی همین هر پارتیان تمثیلیه تاخواه بروان گرس برنه بکرده اترازی مجبوریش هنه نهال عادیه همین اپی توربه صندوق هاتنه سکنه بروه ام دغازم که
ve halbujartine da tişteki şaşlar ne ki ben parazlarından ve havalarından kıvatkar ser disakine ku amrin torba usandık ne düzini ama liver tişteki şaş demeşi emzi bu ve ser sandığa sekinler. بل يعني هون بيشن لهمبري روشن هين محتمل ين تادر خصنا تبلي هفيان يد زين انغام بيشن للريتين سر صندوق انجي هن هشارن بلي بريس ازاتين خامي حاول بدن شبكه دريش لبيشيا ما هميانا كو حتى انجام كي زلال جهل بجارتين بارلمانتوي وسر كوماريه دردكه ام جوي دانين بداويه ببينرين خورا بار بكن اول باشرين كو صندوق تنگرتن او نلریتی سر صندوقان تکرین جی آگاهیام پارو بکن اونها دبیجین جبو و خبات خوش سرکتن دنوا ساعتین پیش دجی ام جاره کدن حول بدن ج باجار سمسوری آگاهیام به بینرین خورا پارو بکن بلی ما گفت باجار سمسوری جی یک ج باجارین کو هر زیده در ارتج د باندور بو گلو لگوری و پیامه که بچاوی به طیبه ج سمسور او وان باجاران و در بکوه yani جبو سمسور yani Samsur bajarı ki green ki kurdayı. Bel. Ama şu gele bajarı ki her zede politikan asimilasyon eşelsel pek hatı. Evet. Yani bu her avaydı ama işte beri AKP'ci dema AKP'deci. Mesela dema AKP'deci ev tarikata menzil le Samsur'a hatım peş kastandıysa çeteyin dayiş tenene Samsur ev hatede Maraş'ı hene haya Hataycı ama hatın lıvır bicih hatın bicih kırın. Disa yani Samsur prani Kurden Alevi hene. Servana politikayan pışaftın pırzede temeşandın hayana haciz. Dema art hecedeji her zede belki bunda hidayı Samsur bu. Belki bajareki küçüke ama bu de hazaran insan jiyana hoş destan piştivi lehiji Samsur'a bandur kır. Na beriya hilbijartineji yani beriya iroji yani AKP her zede amadekariya xo li Samsur'a dikir. Hile dikir. Zaten Erdoğan çu Samsur'a got hun mafre xo hakka xo helal dikin helal nakid. Gele Samsur'a bersivdan yani got nem helal nakın yani. Jiberku hem art hecede bımrınere ruh hatın iştin. Piştiviji mesela AKP hinek nuçe dahat destemeji vek ajansa jinha hinek nuçe gehanemeji hinek tiştan derkhist. Mesela hinek insanın kulda art hecede jana hoji destan vana vek sağ denivsandın kütükede kütüke hilbijartine de. Jhoya ki iddia bir tane ki iddia olsa habun ko dugotan jmara kesin kurbanı gellek zedeye le gellek juan ve şartına bu hilbijartine ser navi wan şi denk vereday. Sağ nişandın. Şuna van insanın din raybu karbinin insanın ku jiyan dikinji vek mri denivsandın. Jiber kudama bu ser sandıqa bejin yani tu mriye ne kare raya xo karbine. Evji şavazeki vane disa hinek araziyen vala axem vala da mesela ciye ki heye heyset hilbije kayıt kırne ama lıvır ne ciye ne kulübek bile tüne yani ama heyset hilbije kayıt kırne AKP Ahmet Kerevi kır ama ez baverim Samsur edeji partiye çepu keskan yek jibe namzet derhe jiber ku pişte hilbijartine yani yen ku girseye vanji روی AKP و MHP دیتین اما tabi hileyen AKP جهه دیساجی اوله میجی دیار کرن گله من ها همو در درست صندوق خدانه از وی هشاریه جی بکم ها حوالی من رجی جمرد بیشن دبین حتی استا که ایدی د گشتی مالپرین کو دانیان پار و دکن ده ام بیشن راوستن چه دبه گلک دانیان گلک شاش ایدی در دکه و حتی مانیپولاسیونه که پر زیده یا جبو واندانیان پکتی ل جبرکو دما دنگان انگوان بجن بجداریان دجی ام تماشا دکین تشتی کو تی گوتن او تشتی کو دانیان دتینه دانجی ناکوکی دنا بروان ده هيا وقتی جمع همیان سر هفکر کو مهپا دخونا خود او قاس جماره که نابینه او چوا حتی نها بوی آوایه حوالی ما شاریا وی که دکین دبی د مالپران دا با آوایه که گشتی بوی آوایه هيا پرزوی کنه جبر وی که ام یا هری گرینگ بانگوازین هشاری ین partiyan yen bu maynar ser sindoqan hatta diyarbona encama davi o girtina sindoqan ber sindoqan xo beminin em jê bang carekedin dubare bikin. Yani tedar em serviye kijem mesela
والي روجنامه‌وانيên Bakur jî hina agayan cana ji me re dişênin yani dibêjin heta niha sandokê hatine vekirin piraniya xwe li yên ku Behra Reş û Anatolya Navîn شخوا me destpêkî Erdogan gotiya balkêş bû her tim hilbijartinên beriya niha yên Bakurê Kurdistanê destpêkê dihatin vekirin lê vê carê yanî deng ji wir nayê yani heta niha yê ku ji 24 milyon zêdetir yani 24 küsur zêdetir deng hêj natin hilbijartin yani duwê evkê de ji ber ku hin dengê pir tên îtiraz kirin yani ما قلت يا قوي بله شو نها جي ميفاني ماشي بريس إزاتين جي بالكان سربيكي أو هرمن عرضش كو طيبتي سامسوري ولا مراشد دواب كده جو وكي أولا بريطانيا عني زمان يعني يكودي هم ي جسوريا وروجافا كويه كوچونه كوچبري ور كوچونه ور وان بوا اوكي فرمي يعني ده باوكي فرميه ده وكي هلبجه نكرم بكار بينن اما ب 100,000 انسانان وكي دبنابي وكي اندامك انجي ولاتيه كي تركيا ve yani Bakuriye Kurdistan'e be wan hatına nefsandın u jibku şkore bidne bkaranin hatta nava wanda serçetein yenku serekaniye arwa girespi ul cerablu seji serçetein wan yeku aşkara ber çavenji çone denk bkaranin serçetan Erdoğan serçetan bigere hatta ew kesên ku leşkerên Tirk şawetan dije ew li nava Tirkiye weke karsazeke ji xwe re li wir baweke aram dibin politikayên rejima AKP'de dirûnişt weke welatiyeke ji welatiyeke zêdetir derfet ji bo wî hatibû dayîn yani ji ber wiyekê ama ewkekî normal e yani ewqa li ser ajansan de an jî li ser anketan de yani şirketan de ewqa lêstandin çê bibe ewqa li ser lêstandin çê bibe wek normal tê xuya lê yê herî wek ku weja hişyar kir yani çawa yani Bakurê Kurdistanê dî civak fêr bûye yani wî kawî de sindoqa bernatin evkê de yê herî evkê de jî yê bajarê mezin yên Rojavayê Tirkiye de jî civak yê ku li emberê vî zilimdariyê serî rakiriye vî dîktatoriyê serî rakiriye wan sindoqê xwe bernadin yani duya evkê de yê herî giring jî ew e yani ji ber ku ew rêjê ku ana heta niha vebûne piraniya xwe zêdetir heremên Behra Reş û herwa Anatolya Navîn yani di bajarê evkê de ye ew jî wî dide nîşanan yani li gel wî yekê jî ewqas tabloyekî wisa derketiye xwelê yani suretekî wisa derketiye xwelê ev jî binkeftina ewka Erdogan mîsoger kiriye yani Erdogan gelo wê bikare bi van deko dolaban vê şevê biqedîne Na tevî ewka wî encama wî yani eger bi vî şeklî biçe têkçûna wî bi firqekî mezin jî tê diyar ku ferqekî mezin heye lê ew dixwaze heta di renga şevê bi vî awayî dewam bike û pişt re jî bi deko dolaban hinekê li gorî daxwaza xwe yani ewka xwe her tim wî evkê de diwanê hilbijartinan de ê berê de jî di wê evkê de jî bi vî şêwazê bi vî çerçeveyê de her tim bikaraniye ana wekî me argumana ku bikartaniya di wê evkê de ji ber ku tiştekî destî de nemaye rastî ji tiştekekê de ê ku vî yekî kir jî belkî de li ser ewka wan lêstikê xwe li heremên artêjê de di wî çerçeveyê de mura hinekî binirxîne lê yê herî sedema ku vî tabloyê binketina wî Erdogan derxistiya xwelê ewka bi rastî jî yani zap ava şîn û berxwedana evkê yani qada parastina medyayê yani li gel wan ewqa êrîşan li gel ewqa de wî da nîşandan ku
دیکتاتور اردوغان یه تکچونه یعنی وی هیوی دنوا جواکه ده وی هیوی دنوا اوکده یعنی جبر یک اچما دبیجم جواک به هیوی به جوش چوی سر صندوقا صدام اوی اوه یعنی دوی شری ده دوان شرا ده دوان ایریشان ده گریلای آزادیه هر وا جواکا کرد برخودرین کرد تفگرا جن آزاد وی نشان ده کو او هیوی هی کو AKP آنجی دیکتاتوره کی آقا به همه جوره ایریش خو وره یعنی به چکن کیمیاوی وره باوکی وره تراس تکچونه وره یعنی وی هیوی دنوا جواکه ده چاند یعنی جبر وی کی و او چاندنا وی هیوی ده اف تابلوی که وصل درخزه جبر وی کی مثلا دولتا کورش نچار مایا او که دشی یا هر دو که بیخ پیش برکی یعنی او که دشی نه جا پجی دوی منطقه یعنی تا البجارتنا برده بنیرتنا او نقاش وان دجی وصایه یعنی آلیگری وان یعنی نوزکاری وان آنجی روشن بیرین آلیگرین جا پی دجی ویتانی زمان جا پی نتخوض ببرده سلاداری اما دوی او که ده لگل اوقا ایریشان لگل اوقا دجی او هیویا کو دنبا جواکه دا آوا کرن براستیش دوی ایده او ظلمداری او دا سلاداریا کو بنگاوی ایده تنیه یعنی به ترکیه و باکور کردستان به فلاکت او دوی تک بچه جبر وی کیجی وی هم جهپه یعنی هم آلیگرین جهپه و هم جی Kılıçdaroğlu vi hevi dit yani yani her çıkaz da argümanla da bebejine işte Kılıçdaroğlu CHP pişkiriya evkedi gire yani dvrda çi dat ke vaholi giringiya tekoşina gerila azadiye o berxuderiya gerila azadiye dat ke vaholi her wa ye heri giringiye heri giring dedi de dama pevajoya o kadar despekir yani despeka te hırbijartın dit çebebe yani de namzatan hat diyar kirin aka nikaşeki hat derketa holi te AKP seril reber apo biçe imrali şande kitap şeyine dövekede çıma de her tangav de bede akide şande ki olsa amadet ki ama viji dikte yani ev berxudara berxudaniya reber apoya ku de imraliye de legal hamid tiştiji vi da nişandan de meje insanan da nişanda darun nişandın ku de bi bla bebe eğer tu deyla işmendi da azad bi لهمبري ظلمداريه لهمبري او كده تو برخودر بي تو سري راكي تي بسر بكفي يعني اف كودا بلا با حسكت ج تكليه حتى الدنيا تمامي قد بك يعني ابو چن ما هم كتم ما بيستو چارميكو تو اگايج ربر اپو ناي گرتم اما چی دا نشاندن لگل همی تنگاسیان همی پیواجویا وی چالا مرنجی دانین پیشا ربر آپو گو تی برخوبت یعنی جواکا کرد بطابتی دا اکا روشلات ناوین دا جی گو لگل همی ظلمداری لگل همی ایریشن تا برخودانی پیوسته و بکرنجی بله جواکا روشلات ناوین جی گله کورجی و هر وا اوکا بطایبتی گله کردستانی باکور کردستانی جی لگل اوکا ظلم زورداری لگل اوکا ایریشن قرکرنا سیاسی جی وی الهامیا برخودانی جی ربر آپو و گلای آزادی کل متینا زاب آواشین نشاندان الهامه کی هیوی جی گرتنو و ev tabloyu ki bu satevkedi. Yani tablo çi dibe bla be. Tuazi Erdoğan nal peş beji
ev binkeftina okey Erdoğan nişan dedi. Belki em bejin be rîxistin bûna ku çê bû jaliyê tevgera Azadiya Kurdistanê ku li Bakurê Kurdistanê daya avakirin de di dîroka Tirkiyeyê de yekem car ku em bejin dema hilbijartina da ew qasî nirxê em ku em bejin qala gelê Kurd tê kirin, giringiya dengê gelê Kurd tê kirin û bi taybetî jê divê hilbijartinê de gelek ev yek ji aliyê hema bêje temahiya partiyan ve dihate ziman û qalawiyekê dihate kirin. بدران دیسا داخویانی که جی پارتی چوپیکیسکن بله شخوا امی و داخویانی با اوه که بردف که کوردیناسیونا گشتیا پارتی چپین کس داخویانی دامی وی ببینرین خوارا پار بکن و پشتی وی کشی تکیلداری داخویانی می نرخاندنان جاره کدن بکن گرکو داخویانیا پارتی چپین کس آمده بن ام لی گوهدار بکن و پشترشی بمیوانین خوارا ناورکا داخویانیه بنرخینن %50.97 olarak göstermeye başladılar. Yani 3 saat içerisinde Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Dina bera 3 saatan da Ajansa Anadolu'ya 50.97'ye düştü. Zede deng Erdoğan detrine peş. 18.30'da %33'tü Anadolu Ajansı verilerine göre. Ligura veriyen danin Ajansa Anadolu'ya 43.22 yani sadece Lusi nokta. Yani dina bera 3 saatan da oy oranı da %10 denge Kılıçdaroğlu u pişa zede Kılıçdaroğlu nişandan. Veri şu. Dana evin milletvekili sayıları biliyorsunuz 330'un üzerinde hecmarin parlamenteran 330'un üzerinde milletvekili çıkaracağını söylüyorlardı. Fakat şimdi Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere göre milletvekili sayısı 313 civarında. Dolayısıyla sürekli olarak Erdoğan'ın oyları Anadolu Ajansı'nın verilerine göre düşüyor. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı düşüyor. Bizi önce sıfırla göstermeye başladılar. Şu anda nişandı da AKP denen nişandı da. Söylüyorlar. Günün ilerleyen saatlerinde o saatin de peşte jem behadra bibinin. Anadolu Ajansı gerçekleri açıklamak zorunda kalacak. Ve Ajans Anadolu'ya dina Bekiri Beje bir rakam daha söylemek istiyorum. Rakam ki geçti karın bejim. Gur tahminime o da rejaya dengi AKP drastiye de o sade zidetin nişandıdır. Gerçekte olandan yaklaşık %5 daha fazla gösteriyorlar. Peki bu süre içerisinde devi pevajı devi van demande derber rakamın da pes gerek ki o gelek caran o medya civaki da jiteni kaşkırın AKP ve MHP o denek sandık anda bir taybetti yüksek olduğu sandıklarda dengi MHP deman demin itiraz dikin liser dengan çoğunluğu kendilerinde olduğu için sandıkların tekrar sayılmasını sağlıyorlar. O disa dedin dengan dicara gidin sandık anda bijmeri ve birleştirilmesi amacıyla ilçe seçim kuruluna gönderilmesini engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla o dedin dengan bana kamuoyuyla paylaştığı ve bazı televizyon kanallarında o denek televizyonunda denek televizyonunda kanalın cüdaj evci bikarani bu kadar yüksek olmasının bir diğer nedeni de bu. O dedin dengi Erdoğan ji denek televizyonunda bilin nişan bidin. Saysalar da bazı sandıklardan itirazlardan sonuç alsalar da denek sandık anda ji encam begin ji de daviye de ji ve ne karbın van rakamın bu guharinin o de saatin peşte ji de saatin şevi de ji o belki hayal sıbı ji o de ve tavlı ji ve herkes bibine o belki hecmara kizide bu Allahsılığa kizide seçimler ikinci tura kalmayacak o ve helbijartın de tura duyaminde nemine o da tora yekeminde ve Erdoğan vendabike o ve Rezdar Kılıçdaroğlu o ve helbijatın ve daxuyani ve dahi. İttifak-ı Cumhuriyeti 300'ün üzerinde milletvekili çıkarmayacağını o ve siyasat parlamenteran dernekinin o deser ekranıcı hamu kes hamu velat Paris o emzanın ku morali ketiye medgerin o temi medgerin o acıra gidin jid bejin o bil herkes rahat be o da masharem rabin o ami Türkiye ki nur eşyarı bin o da saatin peşte ji o ve diğer bin ku encam ne usanın
Anadolu و همون به هر ببینه و مدیاوانیا چقور جی آژانس آنادولو جی mensupları da و همو دزگین چپمنی جی مدیا جی و نچار ببینن راستیان ببیجن و هوالا هیچ. tam olarak rakamlarını bilmiyoruz ama ام تمامی رقمان نزانه لگلک sandık jibu sandıkan ulan Karel İstanbul'e itiraz andıkın. rakamlarını sizinle paylaşamam çünkü و از مدکارم رقم جارا پارابکن جبر کجدست نمده دانه نینن sanda itiraz ettiklerini و jibu gelek sandıkan itiraz kirine geciktirdiklerini biliyoruz. و ام دزان. Başka sorunuz yoksa çok اگر teşekkür پرسیوی ederim. جدانین بین gelek اسپاس دکن. بری بینرین هجا بردف کی کوردیناسیونا گشتیا پارتیا چپین کسک رشتو تریاکی جیم د داخلین چاپمنی ده حول ده اف مونوپلین کو تکلداری دانین پارتیان سرکماری ین کو هنجی هنک زلال بونه بخش ورکو بانگن هشاریه تین کرن کو مونوپلیک زیده یا داینا دانان ده هیاج بو وی کجیم herkes هشار به اف همان بجین ج ساعتين دسبكي حتى رجع إيرو هرتم في شاري دهاتن كرن بريا هالبجارتن يجي بارتين مخالف هم بارتيا تشبين كس داخلين في كده دان كويد دما هالبجارتن ده رژیم فاشیست آماده کاری نوعی که کریه دستکاریه که زیاده بکه اما جنها پیدا حول بدن هم بریا نامزد پارتیا چپین کسکن لسر صندوقان و همجی بریا هاولین خوین روزنامه‌وان و به آوای که گشتی آگاهی هری زلال آگاهی هری پشتراز جی به بینرین هجارا پار و بکن ام نه جاری کردن حول بدن به میوانی خوین استودیو را اف هولدان مونیپولیکرنا دنگانج بوچ پیکتین گروی به وی آوای اف رژیم بکار به خو خلاص بکه لی بریا کام در باز الگل میوانی خو ببن جاری کردن ام دانین داوی ین تکلداری نامزدین پارلمانتری ین کو هاتنه ببینرین خورا پار و بکن بله اف لگوری رژاج جسدی 5 یا 5.5 یا دنگانه اوجیم پارتیا چپین کس جنده جسدی 9.1 پارتیا جهپی 23.1 AKP 36.7 ای پارتی 10 و MHP جی 11.1 اوکه دانین هری داوی تین داین درکتنه پیش لی وکه ما گوت مانیپولیک زیده تیکرن هینا جیم جبو وی که هشاری هم جا عالیه پارتیا چپین که استفاقه کتو آزادی و تیکرن و هم جی جالیه پارتین دنیا مخالفتی و تینکرن دبتی گوتن که اف دانه جبو چکرنا خمساریه که جبو که بلا بونال سر صندوقان و پشتی وی که جی به آنینا داخوازین خوانم بله اول سردار نه دانین رسمی نه ورو بله افدانین رسمی کو دا آژانس دا درکتیه لیبنیره مثلا شاشبون آوان دانیان چودبون آوان دانیان چه دیاره مثلا ببیشن کلشدار اغلول ور 47 ساندیه ادی ای پارتی و جهپی و یه سپی بسر هب اوقاس ناکن خویا کو تبل هویه اکتیده هیا دی سال لگور آژانسین کو درد که پیش نهاد به AKP تاکتیک خو اعتراض دای دست بکرین AKP به تاکتیک اعتراض دخوازه از دبیجم لگوری نرین همون دخوازه نبضا گل بگیره که از حیله که بکم و پیشام بگیرتن آن نایگرتن گل و لدنگ خو خودی در بکه و آن در AKP خوره لدرفته کی دیگرش بر که اردوغان کوبر به تکچونه که مزدن و دچه ناخوازه دست دستلاتداری خبرده ری ببینه اردوغان تشتنا بکردی ساده بیجن لگلک صندوقان آگاهی نای گرتن یعنی که انجام وان صندوقان چیه افجی تاکتیکه که AKP دخوازه لیستک نا بکه وکه بریس تریاکیشی گوتی آنی دای دیار کرن که AKP و هفکاری خواسته پارلمان تران در نخه افجی دبه ریا هری مزن یعنی آتیک چون آوان سیاست پارلمانتر در نخ نکار دستلاداری خو وکی بری آوا بکه و افدانین وره گوهرتن ایشف از جسدی ست باورم ایشف به شوا تیک چون اردوغان نها جخوره لیستکان دیگرن والهیا دیگرن اردوغان دبیجه
ام چاوا بکن گلو ام تشنا بکن مداخله چاوا چی بقول وک نبضه کی بگیرم مداخله هبن تون هبن لی وکی کو اف سر کیم شهرداری استانبول یا انقره جی کو به هفکاریا کردان به سرکتن وانجی دادیار کردن جدانین آنادولیه باور نکن اف تابلو دیساش دبیجم و به گهارتن و انجام کی باش و ورا دیتن هر جی خویا اجدام مروف کومی سر هف دکه لی دخوازم ویجی ببیجم و بنوی خرجی بکم جبو همو گلی ترکیه راستی شرمزاری اک پر مزنه مزن کسایت کی وکی اردوغان دست سالیا ترکیه در روشک به وی آوای بله روشک به وی آوای کسایت یک دیکتاتور ظالم ظلمکار وکی اردوغان کو ترکیه او گلی ترکیه هموجی براستی کریزک افقا مزن یا آبوری کری یعنی شرمزاری یک پر مزنه کو اردوغان اره به ظلم به زوره به ستمکاری لیدی ساجه شرمزاری یک پر مزن اردوغان کارباج صدی 36 جی بستینه اف جی جی فکراندنه یا لدخوازم ویژه بیجم عالیه ما وکی جواکا کردان جه سربلندیه کو تفگر آزادیه دناوا کردان ده دناوا جواکا کرده رحکی وسا دایا آواکرن کو چه ده بلا ببه ایدی سریج وان سیستم توتالیتر وان سیستم زوردار ناتوینه مثلا ام ببیجن AKP دوی پیواجویا خواده وکی بودرومین جزیره دیسا لعرده هشتنا جنازه دایکا طیبه دیسا به تانکا و کشاندنا حجی او به هزاران کسین دن AKP لوتکا خواه هری مزن ظلم زوره دامشانده دیسا ایریشن لسر چیای کردستان ایریشن لسر روژاوا به همو آوای خواست کو کردان بیدنگ بکه اوه حتی نهاج صدی نهجی برسه هری مزنه کو کرد تجاران و سریج AKP او کسین وکی ویره نتوینه و ستاتویا خواه هبونا خواه و هین مزنتر ببین پارلمنتوا ترکیه ایدی به هبونا کردان وره دیار کرن بری دگوتن ترک kökenli vatandaşlarımız. Na televizyonu wan hemûjê dibêje Kürt illeri, Kürt halkı evjî serkeftinek pir mezin berê diçûn bajarê Kurdan kefiyek davetin ser milê xwe yan ji tiştekî wilo hereketekî Kurdî yan jî digotin roj baş Kurdan dengê xwe didan wan dihatin xapandin lê êdî Kurd bi van gotinê wan jî nayê xapandin û her ku diçe ber bi serkeftinê de diçe ev îradeya ku tevgera azadiyê di nava Kurdan da dayı avakirin vekê ku mirov di hevpeyvînên kolana da jî dibînin ya ku televizyona ser YouTube'ê derdikevin hûlê hevpeyvînekî dema bi yekî Kurd re dikin çawa bi rihekî polîtîk bi rihekî avaker re diaxivin dema bi kesên dînê Türk re diaxivin çawa bi ser rojevên wilo ku qet ne giringî hey diaxivin lê Kurdan êdî ji her tiştî wêdetir giringiya xwe dane hebûna xwe û parastina destkeftî xwe divê hilbijartinê de hat diyarkirin ku mirov dikare bêje çi bibe bila bibe Kurdan da diyarkirin ku dest ji destkeftî xwe bernadin û wê van destkeftîya biparêzin û mezin jî bikin heta dawiya hilbijartinê ev ê wekî sürprizekî mezin derkeve pêş jî. Belê yani dibêjin eyna mîna 2019 di dema hilbijartina şaredariyan de çawa ku destpêkê xwe serketê nîşan dan lê piştre ku dema daneyên zelal û yên rast derketin vê carê jî vê rejimê nezanî wê çakomî serhev bike rabûn ajansa Anadolu bi saetan dan rawestandin û bi vê awayî xwe di nava hem xelkê Tirkiyê hem jî di nava çapemeniya cihanê de rezîl bûn. Belê nacîl valehiyekê digerin çawa sextekariyekê bikin. Belê. Belê berîtan ji bo vê yekê tu çi dibêjî? Yani niha pir cihanda yên ku encama hilbijartinê sistema YSK'ye de bar nabe. Mesela ji bo Ahmet Usa dibêjin. Belê. Yani Partiya Çepûkeskan rayekî pir mezin girtiye ji ber ku gelek Kurd dengê xwe dide xwe. Yedin ji bo Erdoğan biçe dengê xwe dide Kılıçdaroğlu faşizm Erdoğan biçe. Ama niha dibêjin mesela sistema YSK'ye de encama hilbijartina Ahmet haya niha bar nebûye. Yedin pir cihanda itiraz dikin AKP'li ji ber ku gram bikin yani. Derketine encama gram bikin. Derfeteki çebeki hilek çekin. Lıvırda hani her tüm Erdoğan zubuzu
axaftına balkona çedike ya haya naha tiştek olsa çene biya aya vi saate jiber ko her kem çıl cihanda mesela AKP'li itiraz dıkın ama rayvan pir kem derdik eve itiraz dıkın gran dıkın en derketine encama debejin ev rayji haya naha agahiye nusate 6 milyon eji derbastı be bangavaziyen zaten partiyan hene partiya çapı kes beriya gavekidin metemaşa jikir ye CHP hene yedin hene jiboku peyvendidaran sandok terk nekin AKP derfeteki usa digeri ki hile ki çeke naha ev yani haya sahareci berdavam bike usa koyadike daneyn rastiyin kuam edit bijin ya وكو تشافكنيه كي راس بي بدن نمايا مونوبلاي كي برزيده هي جبوفي كم حول بدن هريكن بريام يوانين خو ين لفان باشاران نامستي بارتيا تشيبين كاس كوانين خوين روجنما فانان حول بدن اگهين داوين لفان باشاران ببينين خو بار بكن جبوفي كم جاري كدم اقول باشاري امدي باشاري كي جرين كي هريما سرح هديه امبري خو بدن امدي او امدي جي نامستا بارتيا تشيبين كاسك هافين كي بمرا امده بل حوالي مدبشن ها بله هاوین کیا آمده او هاوین همان وی که شتا پرز بکن ها ما دخواست ام بریا دانین کو د چاپمنی د بریا آژانسان به بینران را پار بکن آگاه دار بکن لی مونوپلی که پرز ده هيا گلو جوانت چرا گهنی گلو اف هل بجارتنا لوانی حتی نه صندوقین کو و بونه ریجا دنگین هاتنه تومار کرنین کو و بوین د چا استی ده سرکتنین لور پارتیا چپین کس چقاسی حتی نه قزنج کریم لتا گادار دکن کو حوالی ما بکار بندنگ هاوین بله اس باورم دنگ دا پرزری که باز جاری کردن گر پیوز بکس هاوین اس پرسا خود دوباره بکی ما گوت نها مونوپلی که پرزیده مونوپلی که پرزیده یاش بو هل بجارتنی تینه کرن هر کم امبریا و نامزد پارتیا چپین کس کر روشا و اتمسفر هل بجارتنی یان لباشران ببینرین خورا پار بکن ها لباجاری وانی جماره و بنا صندوقان ده چه آستی ده گلو حتی نها پرزریک ده درخستنا انگو جمارتنا دنگان ده لباجاری وانی درکتیه اتمسفر هل بجارتنی یا حتی نها وان کلیان بله از باورم ده پیوندیه ده پرزریک نه حوالی ما هاو دن کو وی پرزریک چاره سر بکن بریتان ام لگل تبون هنه که مقالاویه که دیگر ها ایدی باوری به وان دانه ناین او خلق لبر تلویزیون جی لبشن دنیان کردستانی هر وها نتنی لبشن دنیان کردستانی خلق لناوا ترکیه د سالیه ترکیه ده گلو اف قدروانا کو هل بجارتنه که به اوایی بزانبن یعنی دانه کو جالیه هر کسی به اوایی که جوتاتین داین باوری به کسی نای آنین yani ev karnamaya satsaliya rejima AKP'ye ko Türkiye aniye bir avaya. Yani rast naha mesela emset sala komara Türkiye'de ne? Emset sala vidi kade. İsal yani ev hilbijartın jibo o ev komar per gringe yani ev komar edi guhartine gijan bike guhartine ereni ve komara demokratik berdavam bike yani mesela dıbın serveriye AKP MHP'de evji şekli xoya zaten naha heri faşiste ev xo hin peştetir bike edi belki piştevi hilbijartine ger Erdoğan der ki ve hilbijartine usa jem nabinin rastek viajeye jiberviji karaktere xo dıvi hilbijartine deji Erdoğan o işte iktidarı diyar dıkın. Ama az baverim na herkes yani pır bir ısrarın yani gele kurt bir ısrarı insanın demokrat bir yarın partiyen dinci muhalefet edinci yani mesela yedin en fikrin avanajı partiyen devletine nevek partiye çöp keskan partiye civakine ama partiye devletine ama edi avanajı bu ne mağdura ve iktidarı jiberviji avanajı ev encam bu parizm bu ısrarın naha yani iş yapar olsa gelm der basma olsa koyadı ki jiberviji herkesi
yani her kim yen ku muhalife bi yen ku insanın ku azadi duhazın. Beli beritan es taqud dikin bu bura havalim ısrar dikin de bijin havin le bendama yajbu ku em bekar bin her kim revşa le bajari wani em binerin xora parvekim beli em jarikeden beri xodedin wani o havin kiye namzeta partiya çepen kesk le peşamaya havin hemen bir ekejte perz bikin دانه که زلال حتی نهان بجین کو ام بجین اف پشتراستا صدیصت تقزه ده دستی مده تونیه ده چاپمنی ده بی آوای که گشتی پیدا نابه جبوی که امام لتا گوهدار بکن گلو لوانی روش بچاوایه براستی yani em jiveki wene niha em parlamenterê nwanê piraniya me yani heft hebin me niha li saziya hilbijartinê ne li ber seçim kurulu ez jî piştî vê röportajê biçim bi rastî jî daneyên hatine berdestê hewa ew jî li ber destê me tenê ew hene piştî ku nêzîkî ji sedî sehê sindoqan hate eşkerekirin li Wanê li Tirkiyeyê jî nêzîkî sedî şêstî hate eşkerekirin lê piraniya wan li sistemê nehate barkirin ji ber wê yekê em jî destê me de daneyeke zelal jî nîne agaheke zelal jî nîne çunku hûn jî dizanin gelek îtiraz hene ji hêla AKP'yê ve li sindoqên ku piraniya wan partiyên muxalif wek partiya çepên kesk her wiha partiyên dinyên ku muxalifên AKP'yê ne îtiraz li wan hatiye kirin loma di piraniya sindoqên ji bo parlamenteriyê de hêj daneyên zelal nehatine berdestê me em jî li bendê ne niha wek parlamenter û wek xebatkarên saziyên navçeyên yên partiya çepên kesk em ê biçin li ber seçim kurulu li ber saziya hilbijartinê em ê li wir bişopînin ya rastî çunku li vê derê tu agahî nayê berdestê me ji bo agahiyên em rasterast û yên teqez bi dest bixin em ê jî niha biçine wê derê havîn esviyekê jî te havîn esviyekê jî te pirz bikim niha tu jî dibêjî agahiyên zelal di destê we de jî tune gelo ji bo ew kesên müşahidên we yên li ber sindoqan peywendiyek we telefonî yên agahiyan buwan qet tune ku agahiyan rasta rast ji sindoqan ji were navendê re bişin û navend jî vêyekê bi raya giştî re par veke bêguman ew tên hêdî tên çunku yani çima em ew xwast derengê ketin ji ber ku sindoqên ku partiya çepên kes bi taybetî li Wanê dengeke rêjeyekê zêde standiye dubare têne hejmartin loma em jî li benda wê yekê disekinin yani ew pusulayên ew kaxezên ku bi îmzeyên peywirdaran nehatine berdestê me çunku sindoq dubare têne hejmartin em jî li benda wê yekê ne ya rastî niha ji hêla hevalên me be ev agahî dihatin û wekî min gotî heta salî sihî ev agahî me bi awayekî hevseng diçû lê niha ji ber ku dubare têne hejmartin em jî li bendê ne bêguman loma ez dibêjim agahekî teqez nîne niha li ber destê me havîn niha gelek heta gelek bajaran digotin dibe di saet dehê de êdî encama dawî were eşkerekirin lê diyar e ku hinekî direngbûn jî heye gelo pirzîrêka herî zêde ya di vî warê de derdikeve pêş çi ye bêguman hêj di navenda Wanê di navçeyên navendê yê Wanê hene hêj encamên wê haşine berdestê me hûn dizanin sêzdeh navçeyên Wanê hene yazdehê vê navçeyên ji Wanê gelek durin û piraniya sindoqan jî li gundan hatiye vedan û îtiraz li wan jî hatiye kirin ji xwe li gor navçeyên navendî rêjeya dengên partiya çepên kes bi taybetî li navçeyên derve zêdetirin bilindtirin ku piraniya wan hani sê hebê wan yek ji wan Elbakê yek ji wan Qalbxeliyê yek ji wan ji Serayê ji sedî nokta pêncî zêdetir deng bistînin û îtirazek mezin heye heta ew deng jî bên çekî zehmetê çunku hem rê dûre hem jî hejmartina wan bi şeklî pirsgirêk çêbûye em li benda wan in ez bar nakim heta saet dehan bi temamî eşkerê bibe çêdibîtin heta piştî şevî jî piştî dozdehê şevî jî bidome çunku ihtimal heye ku yani qav ji wisa xuya diket ku AKP de hêj gelek îtirazan li sindoqan bike alê xem nake bila çi kes bêhêvî nebe yani em her tim hem müşahidên me hem peywirdanên me yên sindoqan hem parlamenter hem jî xebatkar me yên rêxistinê heta ku encamên teqez derneketin em dev ji sindoqan bernadin em ji ber saziya hilbijartinê em naçin em her tim xwedî derdikevin bila dilê gelê me rehet be ya rastî panîkek çê nebe بله هاوین ام هنکی وسا بتر دريج بكنش بركو 10% بطيبات باش تي في ساعات بي دو نهاتنا فان دانيان قالك برسين كو ام بكن هنا جبوفي كي اس
چند پرسین من هناز بکم و هاوری من روزنامه‌وان جید و خازم پرسام بکنش برکم میوانین ما هاوری من روزنامه‌وانن او جنیز و هل بجارتنا لباکوری کردستان جید شوپینن تشتاکو از خازم پرس بکم تکیلداری وی کیه نها اف دانین کو ام دبیجی نتنیش باجاری وانی همان بشه لسرانسری ترکیه روشه که به وی آوای هیا گلو دست سالیا ترکیه ده اف هل بجارتن لنوا وانی چهات دیدن گلو داوی انجام سالیا ترکیه به وی آوای بان و هل بجارتنا که کو کس باوری به کسی نای بدانه کی نه و هل بجارتنا که به وی آوای پیک هاتبان براستی جفت هر هل بجارتنه ده هل وستا yani AKP iktidarı yani ser bir keveji gelek manipülasyonan dike sen ne keveji fazilettir manipülasyonan dike bir her avayı fazla peşiya iradeye gel bir gireye bastı nihayet pek tüneke takas heye brastici AKP'ci bavar ne dikir ku de vaha ev aligiren uyen ku bir menfaat pişkiriye dikirin ku de behir bijartını da piştavi berdin لما أبجي يعني جلك زورا واندشة أمزالكو تشجع دستي وانتي بله هاوین بله از زنم یعنی بله دنگویت هم زنی ویان ساعتان کاری وجه زیده یا herkes هود دکو آکهیان بگیره بله براستیجی yani dili az biçim peşiya saziye helbijartine tane az mame jber veşana ve az mam am biçekici derengi ketin eğer pırsa kedin ne be biraz bu nafat fazla mudbi az biçim veşana kedin ji heye az ve drede beştar tam havin bla pırsamaya dawiye ji hemar tekeldari ve ki be ava kekin ji be hon tukarın bersev bidin na ve got AKP itirazan pır zede dike gelo ya diyar evako AKP duhaze be riya van بله از باورم پیوندی ما خود من جوخه هاوین گرکوتل گلمه بلا باوای که کم بده برسوا وی پرسی بده و باش به نهوا گوت اعتراضن هری زده جالی AKP وتی نکردن دما ام تماشین باشرین دین دکین ج اف پولیتیکای که به وی آوای درکتیه پیش گلو پلانا و پلانسازی و دکو دولابین AKP وی جاری اف اعتراض کرنا لسر صندوقانه جبر کو تشتکو خیا دکه اوه عجيبتر يا بله از باورم پیوندی آمد گل هاوین قدش خو دبیجت و از هرم جهه لجنه بلندی هل بجارتنی او همو لورن او دبی پیوسته اف نو اوج درباسی ور به امی تکل داری وی پرسی دا کده یعنی دل بجارتنی برید شخصی نافچه اردیشه ده ویه هر تم تکر بله اردوغان امی با آوکی برفرید سرویه که باخمن لی حوالی مده بیشن ام بری خوب دن شرنخی کاروشه که بچه آوایی هیا جبر کو دل بجارتنین در باز بوده شرنخ کلها یک جکل هن هدفی بونکو در رجا هری زیده یا دنگان لباشری شرنخی دهات بدست خستن اونها جبویه که جیم نامزد پارتیا چپین کس بریس نوروز اوی سال بمره آمده یا اوی سال دما خوش به شوا خوش به قواد به جواره ام هما وی بشین که هنگ آگاهیان بدن ما ام جبر کو دناو آگاهیان ده دچنو تین ایدی یا کیجان راست جی دورد اخنابون هنگ زحمت گلو لشرنخی رجا دنگین و بوی چخاصه حتی ها سرکتنا کو جالی پارتیا چپین کس هاتیا بدست خستن اف اعتراضین کو هری زیده AKP وکه پلانه که دیگرینه لباشر شرنخی چخاصی هنه مرحبا از وسلام دکم کسی که ایرو لسر بجاتنا تماشا دکی لبنده نجی جواجی سلام دکم ام نیرا انه لجنه بلنده بجاتنا هزاخی ما نفچه هزاخی حتی انها لطباعی شرنخ و هرشش نفچه و ده هجمارا که هاتی بکرن و کتی فرمی وريين كو كاتي فرميه ده هيجا نبو نصاده بينجي طيبتي دن نافچه ما كو لبوطان للشرنخ كو هري زياده دنگ مجي دردكب ان جزير وسلوبيا افهر دو نافچه حتى انها باواي كي وري كو داكت فرمي پرغاله ده هندكن حتى انها هجمار كو كاتين فرميه ده هاتي ديار كن تشتكي صديصات ابيجن تنيه جبركو حتى الفيدمي اعتراض مزن لهمبري صندوق هاتي كرن الفيدري تننا لنافا روجيتا وجي اجتماع شوانا رابار بكر سر بلغايا صدو تشرو دواندا قالك نقاشين جدا لشرنا خبون نهاجي لسر
رعيين نهاتي بكارانين ده نقاشن جدا هنا وهناك صندوق الجزيرة هجاجي نهاتن هجمارتن كسي بيبيردار بارتيا ما لبندنكو ورن هالبجارتن وبجهن لجنايا بلندا هالبجارتن هي جبروي هجا جبوي ما دين خلاص بونا لهجمار قال هناك نافشة خلاص نبونا هجمار كل نافشة خلاص بويجي جبلي نافشة هذا خي يكو فرمي بريه وكشان لجنايا از بيجم كمبيوتر فرمية لجنايا بجارتنا بلنده هجا داوي نبويا جبروي حوالي ما يبيردار هجا لسر بيويرا خونه حتى كو او تربيان البجارتنا دنگتي داين باوي كي فرمي تسليمي لجنايا نكن كاري وخلاص نبه پشتو تسليمي لجنايا كيريجي حوالي ما الوي دري بيويردار يهدي تاكيباوي شوپاندناوي بكن بله نوروسر اسوی که پرز بکم دناوا روشه ده یک جباشرین کو هری زده ام بجناف جردوان اف کسین کو ام لور روشاوی کردستان و کوچته بناف دکن لور د دما چوینال سر صندوقان دجی زختن وان هبون و حتی پاریزوان صندوقان جی درب دکرن اف تنی مل نافچا قلابان دیمنین وی کدیتن یک گوندن نافچا قلابانی گلو با اوای که گشتیل باجار شرنخه هل بجارتن د چه اتمسفری ده پیکات يعني جبريه البجارتن ده جدمك درج ده هم كسي كو وقتين يكو بيدارن دولتي ده هم والي قي مقام مختارين كله هبل بندي واده لسر غندا لسر جواك تباي خواستن زاقتي خوا ايريش خوا تهديدي خوا بدن مشاندن روجه البجارتن ده جي مناكي كو تغوتين طيبتي سيغير كيشنو بهاتا مجا لغندن ديتر ده جي باوي كي وك ايريشين مزن نهات به جيانكرين جي بكسايتي ده بمعلومات ده بدستن هناك مختارا يعني بدستن كسي كو وك هيشيا معلومات تنادانين لسر كسي كو دنگی خواب بکار بینه اغزت با آوایی که حتی نشاندن گلک میتابا امزانم با آوایی که سلاح هم خواب داکتن قدا هلبجارتنه ده خواه نشاندن لپیشبری ویجی داین داین ادجی کسی کو تون دنگ خو داین خو درکتن ادجی از بجم اصلا کی وقت مزن کو به مجار و کمینکا قلبانه سیگیر که تنه لبله او خوف او ترس يعني او زخت کو بکاربن سر جواک نشان بدن لپیشیا مای تبع دست بدکر حتی کو تو چی سر صندوقه لنابری تباهی ده کسر او لهیکار لگندان لشکر لناوان دیجی پلیس لویدری آماده بود. بله برس نوروس مگوت یا نام میوانی مشیل استودیو هنه حوالی من روز میوانن ام به هفره هل بجارتنا لباکوری کردستانی دن رخنین تکل داری ویه کی اوش خواستن چند پرسان جواب بکن بله همه بجای نه به پرسانی من کو جواب بکن پرسانی وان جهنه بدران دخواست بله بدران پنابر حوالی من روز میوانی می او اوش خواسته تکل داری ویه کی پرس جواب بکن بدران بله بله هوال نوروس ورباش چاوانم باشن از دخوازم دی بپرسم نهون وان اعتراضین AKP چاوا دبینین AKP دخوازه بوان اعتراضان چه بکن حال گوری دانه در کتن دبی 40,000 صندوق ده اعتراض کرین هون با اعتراضان چاوا دبینین و انجام کونها جبوتانه در کتی چاواه یکمین ایرو دستات طرق پارتی MHP لهر دبری عین تاکتیک نشان ناده هنگ داره وقتی کو تاکتیک و گویی به اعتراض دخوازه پرگال استاک بختمینه کو به مانیپولاسیون بکاره ببکه اوجی طیبتی باجرن مزن باجرن وکه وانی وکه آمده افهاتی نشاندن لشرنخه صندوق کو اعتراض هاتی کرن کو پرگال بختمینه نزکاتی کی به رنگی تنه برواجی یا پیشیا واده و که مگوتی لسر زغط یعنی لسر شغلاندن کارانینا به دنگاده پسگیرک چی ببون اوایی کی استراتژیک در نشاندن لبله لوی داره اینها ننابند داشتن و همون نافچه و
کەسێن نامزەتێن ئەق پارتیە دەسەلاتدارێ وەکەکو سەرکەتینە دخوازن vê gel bide qebûlkirin şahiya dikin qomveyên erebê çê dikin me jî peywîrdarê partiye re jî gelê xwe re jî gotiye heta ku awayekî fermî karê me xelas nebe heta ku hemû beriyên ku sindiqa tên hijman nekeve pergalê de û diyar nebe divê ti kes dev sindiqê xwe bernede gotinê ku ew bi hem awayekî fermî rayegiştîre parve dikin hem jî li kolanan dixwazin vê psikolojîk li ser civakê bike ku kes vê tiştê bide qebûlkirin em qebûl nakin li lijneyên me de li ber partiyên me de em ê li vê rewşê heta dawiya şevê dazdehê yekê heta ku temamî hijmarketîn pergalê de em ê bişopînin. Belê. Birêz Newruz hevalê me yê rojdimavan hevalê me Erdogan jî Erdogan altan jî dixwaze pirsekê ji we bikem belê Erdogan. Birêz Newruz dem baş bi rastî jî atmosfêra Şirnexê di hilbijartinên berê de jî êrişên beriya hilbijartinê beriya dengdanê de wisa dîsa polîs esker cerdevan diketana dibistana û êrişê yê peywirdarê sindoqan dikirin. Lê di wî demê de her qas serlêdanên îtirazê dihata kirin de dihata kirin jî lê piştî hilbijartinan AKP bi xwe îtiraz dikir û nerazîbûn nîşan dide û li serî desteya hilbijartinê dide û dixwest ku wan bigorîne. Niha ez bawer kim di vî demê de jî wisa ye yanî di vê hilbijartinê de jî wisa ye li hemberê wî hûn ê çawa bikin yanî hûn ê şûna AKP de dedî binpêkirinekî mafê heye yanî di vê evkê de ye li hemberê wan qaymakam be em bibêjin walî be polîs be leşkeran de be serlêdanekî we tê çawa çêbibe em vî dikarin em dixwazin Servê zaten ji beriya hilbijartinê me li dozgeriyê serî lêda me sember vê asa siyasî de daxuyanî û rayekiştîra parve kir asa hukukî de jî weke sûcdarînekî îhbarek bêkirin ser dozgeriya Şirnexê me serî lêda bû lêbelê taktîkên wa cuda ne weke min gotî hinek dera îtiraz dikin pergalê dixetimînin hinek dera dijneyê didin sekinandin hêdî didin şoxelandin tiştên teknîkî têxin sedem ku yê got serîlêketina me serketina me de demekî dirêj ve bihêle bi asa psikolojîk ve me bê moral bihêle kesê me peywîrdar ji vê derê dûr bikevin bikaribin plana xwe ez bêjim bi cih bîne yan jî weke min gotî deverên ku ew ser dikevin yekemîn dikevin pergalê deverên ku ew paş ve dikevin dêlin paşiyê ku moralekî bikeve û kesên peywîrdar li ser sindoqa nemînin an jî heman demî li kolana de li qada de hêj niha ew serketina xwe îlan dikin ku bi civakê ve wê nakokiyê çê bikin em dîsa dibêjin li Şirnexê hêjar yê me gelek nehatine hejmarkirin hêja li sistemê de nehatine dîtin taybetî cî zîr û sindopiya ji ber wê hevalên me yên wê derê peywîrdarên me wê derê dev jî sindoqa bernedin li ber lijneyê bisekinin heta dawiya şevê de heta ku fermî were diyarkirin îtirazê me jî îtirazê wa jî were diyarkirin li pey şopandina wa paş binekişin. Belê Newroz Soysal namzeta Partiya Çepên Kesk ya Şirnexê mêvanê me bû Newroz em li vir xatirê xwe ji te dixwazin lê em dibêjin saet dûr û dirêjin hîna jî heta encameke zelal hem ji bajarê Şirnex û bajarên din em bi bînerên xwe re parve nekin em dawî li weşana xwe nayînin ji bo vê yekê min hat dibêjin carekê din ji were qwat be xebat xweş û serketin heta di nava saetên pêş de em carekê din we bikin mêvan. Belê bi taybetî ya li Şirnexê man bêjin bi vî awayî bişxwe ji du navçeyên herî zêde em bêjin te astara Koreyê de hem li Tirkiye hem jî li Bakurê Kurdistanê Partiya Demokratîk a Geran HDP lê deng standî yek cizîr û ya din jî silopî bûn weke Newroz jî anî ziman hîna heta niha ev daneyên li van navçeyan hîna nehatine eşkerekirin diyar e ku ev polîtikayên ku rejîmê yên ji bo îtirazaniye ji bo direngxistina dengan eşkere bûna wiya bêhêvîbûna êdî diyarbûna encamê de wê heta direngiya şevê jî dewam bike. Yani çawa anî ziman niha li Şirnexê agahî ku tê divê Cizîra Botanê
لەگەڵ ویەک یعنی ئەو مانیپلاسیۆنا AKP لەگەڵ وان ئیترازا لەگەڵ وان ئێریشا لەسەر پەیوەردارێ ساندۆقا ژی نەها ji ber ku pîrozbayî kirine êrişê civak gelê cizîra botan kirine yani ev jî dide nîşandan bê tehemûliya AKP ya li hemberê bi taybetî yani gelê botanê de bê tehemûliya AKP dertixîne holê yani atmosfera ya Şirnexê jî bi taybetî ji cizîra botan jî yani Erdoğan'ın kutbada tola xwe yani tola بله از باورم ده اردوغان ده مایک دنکی ده هنیک پرزیک هیا ام به هوانین خوین بدران دوام بکن حتی که پرزیک مایک ده چاره سر کرن بله بدران هر از وی همایی که جدا پرز بکم نها ده ساعتین دسپیک ده موسا گود ما گود يعني هل بجارتن دنوا اتمosfera که اوقاس آرام دل جدر و چند جهان ما هیوی ندکرکو و به وی آوای در باز به ما دگود یعنی ج اتمosferin کو رژیما فاشیست دای نشاندان یعنی مترسیه که زیده هبو و در روجا هل بجارتنی ده ام بجین و پفچون پیک ورن و جارا کدن آلی ورن پیش بری هفدود لی هنه که هل بجارتن ده اتمosfera که آرام ده پیک هاتنی له چند جهان اوجی تنک لهریم باکوری کردستان پیک هاتن کو چون آلیگرین AKP ایریشین مشاهدان کرن تشتا کو از خوازم لور ام انجش تپرز بکیم اوه گلو پلانین رژیمی هبون کو و اف پلانانه د درنگا شوی د پیک هاتبان خو اوقاسی وسا نورمال دانشان کرن هل بجارتن د اتمosfera کی آرام د مشاندن گلو اف پلانی و همیش بو اید د دما وکرنا صندوقان ده بو هوا سردارزانی وکی دراگاندنی دجی درکتی هولی نهانک پلان دنجین AKP هبون لی جهپه دوی هلبجارتنی ده دوار مدیای ده گلکی چالاک بو گلکی آگاهی دگرتن وکی اف دیپ فیک چکرنا مونتاژ دنگی وانا وکی مداخله روسیای جهپه گلکی لیستیکن AKP وکی دوار ناو دولتی ده جی آلیکاری گرته به گلک لیستیکن AKP اشکره کرن ایجان ها AKP مجبور بام چه بکه AKP لگوری کنها و اعتراضین ده صندوق ده خویاده به AKP تاکتیک خو احیله ایدک و دولابان گوهارت نهاده صندوقان ده دخوازه پیلان چه بکه مثلا وکی برس نوروز جی آنی زمان گوت نهال شرنخی آلیگرین AKP درکتنا کولانان قاشو شاهیه دیکن جبو چه شاهیه دیکن جبو کو وان صندوقان بگهورندجی وان ده صندوق دن دانن وکی مثلا دست بکا هلبجارتنا لدر وی ولات چه ببو دهنک پسولادان درکت هلی کو بی کو دنگدیر دنگی خواه بکار بینه اریا AKP اریا اردوغان لسر بو بگومان جویج خویاد بن ها صندوق وان حاضر هنه دخوازن صندوقان بگوهرین نخوانا اف اعتراض AKP جبو چنه یعنی AKP حیلانه که کیه حیلا بکه AKP دنگانه دزه کیه دنگا بدزه یه لسر دسترات داریه توی یکو والی همه گریدایی تی پلیس جه همو گریدایی تنه بله یعنی مشاهدین صندوقان جی انتاجی لورن بله اف بخوا نشانه تک چون اویه دخوازه بویره صندوقان پف بگوهره لی خویای وکی بانگین هدپیجی با جهپیجی نه بیست دا خویانی دا کلشدار اغلو دا خویانی دا دوام ایشاو نرازن جبر کو AKP دخوازه تشت نان بکه اریز ظلم نکر مداخله باوکی اشکره مداخله صندوقان نکر هرچنده کو سویلو دا خویانی دادن گوتبون اسکران گوتبون مهموران دنگی خواه بدن و هر قشلین خواه لشکری اف پلان وان اشکره بو نکاریم بکن نه اف تاکتیک وان دویه دخوازن تشت نابکن ایجا مخالفت جی به وی حسیایه بهوی ماکو و نکارن دوی تاکتیک خود جی سر بکوه نخوانا جبو چه اعتراض دکه اف همو اعتراض می سدما گوهرتنا دنگانه گوهرتنا رعیه اف جی وی تکچوناوه ها سری سبجی بلکو دوم بکده بلکو AKP وان صندوقان دستیواده ها اعتراض بکه بیجی همی دنوده هلبجارتنه کشی بکن یعنی احتمال پلان نوع آو و جهه هلبجارتنه بدن نوکرن این هر این مثلا گشتی جی نبه این هنک باجاران
بله نه از مینا که بدم یعنی شه هم بوی آوای دخوازن هیله مزنتر بکنم جی هیله تی چکرد مثلا نهانو چک هی دبیجه باجارک ترکیه هی قوچیله دبیجه ناوچه وی گبزه صندوق هی 324 derdi keve oy derdi keve dama tutanaha sandıkada dönevisinin AKP'ye sisedi hefti oy ray yani ev minak eki pır berbir cave yani Türkiye'de evdeki Bajarı Kürdistan edeci zaten her dere polis leşker duhaze hinzede terbiya bıke o zaten daha duhazın morale millete khira bakın peywendidar sandıkan terk bakın o hileye ki mezin çekin zaten dama 2018 deji mesela şırnak yek namzet derxistin çava derxistin zaten lıvı dere cerdevana van hene leşkere van hene polise van hene ama 2018 24 Haziran deji yazda hazar derva leşker ani bu yani nahaji hamam planan düşopinin ama naha hemu cihan ev bijartine düşopine naha heyetin ku dervahatine jeye پر وکری نکارم بکن اما بوی آوایی دمشین پلان خو د چاپمنیا جهانی د جباوه که گشتی بالا که زیده جبو وی هلبجارتنا ل ترکیه هیا مگودنر تنی باندور ل ترکیه دیگه چه قاضی باندور ل بشیندنین کردستان دیگه او قاز باندور امجه ل آلیه روجاوایی دیگه ل آلیه دانوستاندن دولت ترکیه یا بولاتن جهان عرب رژی دیگه جبر که ما بشه نکوکین رژیم AKP جدر و قطری یا کو پشتوان چتین داعش و چتین های نصروانه تکلیه گل ولات که دنیا عربانی باش نمایه. یدیجی علیه جنداجی مثلا سردار از بیجم یعنی نه کردستان جنا روجلا تناوین دجی دگره. AKP دما درکتنه bir proje bu. جبر کو yani proje mezuni روجلا تناوین pek bine. جبو همو devletin روجلا تناوین AKP ve parti AKP minak bu yani. Buraya Müslüman derketin نهاجی مثلا روجلا تناوینده جنسیت پارزی داخت سرجنا مزند به او همو هزا خوش AKP گرت yani دسپیک ترکیه او جنسیت پارزی بلند کرن او AKP 2021 خو جب هی پیمانا İstanbul kişant naha ittifakı kırne işte Hüdaparjı dınavdaya nizanım partiye refahşi dınavdaya zagona hene 6284 زاگونکی لهمبری شدت جنا لهمبری شدت جنا هنگ دپارزه خازم ویابل راکن yani bu ittifakları rojlat navin deji yani naha her daçe ev cinsiyet parezi tahta serjina şiddetin serjina mezin de be role AKP devirde pır mezine yani jüberve ev hilbijartın tekçüyne AKP tekçüyne Erdoğan jibo hemu jina rojla tanavince pır gringe yani. Mesela şer Suriye mi bu fikrinde olsa ev 2011 şerin av koyu destekir. Desteki herizede hebu Erdoğan hebu. Türkiye hebu. Suriye 12 milyon insan koçber bunca xo berdan ve agır ket hin şer berdavamdı ki çencevi dagır kırın ev kas 6000 insan mır ev kas jinnaha ve Türkiye'de penaberin her rovana tehdit dikin hamum hanek çeteyim van hene ere hem velati didin bana dikartinin hemberi kurdal hemberi velaten din dikartinin hilbijartın edeci dikartinin ama mesela ev kas koçberin Suriye ve Türkiye'de ne ve evlejiyan nakın yani her millete dikartinin ve hezeku erzon jubokar dikartinin Suri arteşeki yedek avakırın arteşeki düyemin avakırın her millete dikartinin ama dama tuttaya mezedike juboku raya koya zede bakın yenku gırsaya koda ev hestennet ev peresti bilint bakın ray bıgırın her tüm vana Suriye hedef nişandıdın her tüm kırkırın pektinin tek şey o hezin ku projeye AKP da buna avakirin na AKP ki beperva karani wan derfete ku jere da buna avakirin beperva yani o gotine diyor ki de sistema na hey de yani jbe ku ki ancamaki her tüm şer
هرتم ده او كده لهمبري امريكا تهديدات كده لهمبري كده يعني جهاد يقوى هنا كده تر درباس كر يعني دي مجبور مان هذا هجموني جهاني كتوازن دروشلات نافين ده او في ديزاين اخو بيك بينن جوي برغالي رجب بيجن كده بله او كاوي سدما يدوياميجي كو يكو تشيكرجي مثلا هرما كود ایریش لسروان دکر برخوردن لامبری وی حتی نشاندن اوج بو سدم یا فاکتورا کود دست به کتم آنی زمان اوج بو سدم کی کو اوی صورت کی بوسا درک تابلوی کی بوسا درک بله اردوغان شخوان ها لگوری کو اولی من رژی نهار سر اکرانی مجی در دکه و لگوری رژین کو جسادی 53.2 بویا قلجدار اولو به قاسی جسادی 49 به دست خستی او هر وها اردوغان جی صدی 45 ما گفت هر کوی درنگیا شوی بچه وش ندانه زلال ببن بله یعنی ام بیم یعنی هر کو بر بداوی شوی و دچه ایدی زلال بون چه دبه او اف هودان اردوغانیان کوش بو مانیپوله کردن جی هدی تک دچه شخو هودانی کو درکتی و که مهمیان به هفره گفته مهپه یعنی خونا خود بلکه اوقاس ندیتنه اولالیه کردن تمام معروف تماشای اتفاقا واندی که اتفاقا جمهوری دیگه 5 پارتی 4 پارتیان کو دناوا ویده یک جوان جیکی ناگیره هر یکی شوانه دناوا بر هفته دناوا ناکو کیه دنه جهودا پار بگیره جه مهپی بگیره جه بیگ birlik partisi بگیره او جه پارتیا یعنی رفاهی بگیره یعنی همو به هفته دناوا ناکو کیه دنه همو لحف کمبونه و وانه جی یعنی دانه این کو ددن دانه این کو خون خواده ندیتنه بله بله ان شاء الله بهدینه ما قال ما جيقولوا بهديه يشافي ببشوا تكشونا اردوغان سردار تا بحثا ما بحثا برسادين كل ما قوش ما اردوغان ولو مداخله كي عسكري نظام تشاوا نكر براسي اردوغان دوار ناف دولتي دجي قريبا وبيرابا ويكربا وقت 2018 بله ويكربا چمانها دنابرا اردوغان و امریکا ده کریس ولو پروبلم هنه دنابرا امریکا اروپا ده ببورینه ترکیه و اروپا ده ترکیه و امریکا ده یعنی ترکیه و همو دولت ده کریس هنه اف کریس صدم وی چیه دستلاداری اردوغانه هکه اردوغان مداخله یک دن جبهه کوبا و شرطنا صندوق کری بایا ترس اردوغان یک جبهه چه بو دولتان اردوغان قبول ندکر هل بجارتن قبول ندکر ریوبریا اردوغان حکومت اردوغان ندهات قبول کرد نه اردوغان به استاتیا خو و شرطنا صندوق داجی و بسر نکوه و افشف و شوا ویا داوی یعنی جوان اعتراض د صندوق داجی خویایه ایجا مثلا اردوغان نه ان دیواری داج دخوازم ببیجم مثلا هک اردوغان بسرجی بکته با کو مروف کس نخوازه بسرجی بکوه اردوغان نه دکاری و نکاره وکی بره نه دولت ترک بمشینه جبر کو دولت ترک حتی قریکی دناوا کریزه ده اردوغان دوی هل بجارتنا خود تن رکلام شو واشه دکر شو وا ای هایا درونا نزانم چه دکر لی یعنی ملت کریزا آبوری چاوه یعنی ملت ترک و ای هایا و درونا بخواه yani değil mi? Abka kriz aburiye Erdoğan بسرجی بکتبان بکوژی نکاره وکو بره وی والاتی بمشینه نکاره آلیکاریه کی ناف دولتی بستینه و محکوم تکچونه به نکاره تکیلین خوین دیپلماسیین کو خرابوین ببیجن ولاتین هریمره به امریکا را جخوا به ناتو و به روسیه را ادی نکاره او تکیلی هاتنا آسته کی وسا نکاره وکی بیجن پینه بکه نکاره قیناخجی بکه جبوی سرجی بکتبا یعنی سرجی بکه اردوغان بره و ادینه مینه و ترکیه بر به کاوسه که هین مزنتر و جیب به افسر کفتنا گلی ما یاشل سولجی وید ده دیار کردن کوچاوا چوک لبر ظلم و زورداری AKP ناتوانه و ناتوانه ادی کرد بون ستونه کی بنگهین د پارلمانت و ترکیه ده تاوی واقع ایریشن هوانه لسر
ستاتویا کردان بگومان اوی باندورک مزن وی لسر روجاوای کردستان جی بکه چاوان ها چاوی همو روجاوای کردستان جی لتکچونا اردوغان چاوی همو باشوری کردستان چاوی روش هلات کردستان همو ل تکچونا اردوغان جبر کو اردوغان دشمن ملت کرده کیجان کرد پالا خواب ده اردوغان او سیاست یان او کرد نه دخیرا کردان ده به و به اوغرا اردوغان به بچه بگو من تکچونا اردوغان و به تکچونا خاین و خیانتکارن وکی اردوغان دخوازن به و گوتنک مثلا دبین سردم سرهلدان مالا علی اونز ده جمیل چطو هبو جمیل چطو هبو دبی پر آلیکاری دادم مصطفی کمال وان دمست تک برنا سرهلدان ده مثلا دریجه ولو کرد ببیم دبی دما سرهلدان مالا علی اونز تک برن هلو اشیا سرهلدان والحاصل سرهلدان تک چو بکی تک چو به خیانت جمیل چطو تک چو جمیل چطو جو دبی دشان قره جبو آتاتورک وینا خلات بکه وینا خلات بکه دخوازه آتاتورک وینا ببینه یا الاساس آتاتورکی وی خلات بکه او جرا چه دبینده بیم روی جگل خوره نبوی تشتک جتی کسی را نابه تشتک یعنی مافی چه دنه بیش دبم بردار سیدار ایدام دکن جمیل چطور چه دبیجه دبیجه جمیل چطور دخوازی تشتکی گوتنه که تا داوی هست دخوازی ببیجی بیجه بله از دخوازم گوتنه که داوی ببیجم بلا مالباتم اونوار فرزی وشتیتک شیرتک لیکن دم بره جمیل چطور دبی مالبات هایی بلا مالبات هایی چه دبیجه دبی وام خیانت ملت خواکر مخیانت ملت خواکر از بو صدما تکچونا سرهلدانی از بو صدما مرن کشتنا هزاران انسان از بوم داردستی وانا دبینی وانا شل مکروه نه من ایدام بکم دبی جبو ویجی جمیل شاتو دبی جبو ویجی وصیت من لو اوه من دناوا هفت ریاده وشیرن کی جوی علی و بچو بی بلا تر بکه گورامن و جمن را نبیجه جمیل شاتو جمن را ببیجه جکری کتو جا جبوه تکچونا اردوغان و به تکچونا خیانتکاران تکچونا خفروشانشی بله بله هر شخوا دوی چارچوبه ده هر بریتان از خوازم هنه که به بریتان رجع اردوغان هم هنه که دی بکن دوام بکن وکی حوالی ما بدران پنا برجانی زمان دوی ساله ده به طایبتی همش بو ساله ترکیه و همش بو ساله بستویه که من ده یا گلی کرد دست کفتین کو گلی کرد به دست خستنه دوی چارچوبه ده ما کمرولی تماشا دی که گلو خلک می باکوری کردستانی به طایبتی حتی چه آستی اف راستیا کو چیروکا کنها حوالی ما بدران گوتی دخواد دیتنا کو دوی ایدی دف جوی خط خیانت بردن اوش بو کردان نابتشتک یعنی از دست پک دخوازم ویا بیجم یعنی از باورم ایشه و اردوان تک بیچه اما yani mesela haydan bejin ki Erdoğan desem ma. Yani hem viyajı bu fikrin. Jibernaha mesela şevki kritiki. Em baver nakın ki Erdoğan pır rayjı bigire ama her türlü hile dikin. Ama jiyana Erdoğan ye ser erke yani. Kemmaya ezviya bejim. Bu sayıçı da ya Erdoğan'la çava agır kedi aslında dızane yani. Temene iktidara ve pır kemmaya. İktidar bu keve zaten vere darzandın. Bu sayede çi da ya? Bu sayı berxodaniye reber apu. Ev 24 sal zedetir. İmralı berxodu de. Nahaji hama 24 meh reber apu denk nagrin. Hem düşman yani devlete Türk, hükümete AKP hemu zagonen navnetevi bimpedike parazerevin açı evditin ne karabiki. Hem jüre berapoji berxodu de. 7 dakika ama mesela tevgere gele kurt mesela berxodan yek pırmezin dedi. Bakur edeji yani tamam insana hıyanetkar hene. Yani cerdevan hene, nizanım yen Hüdapar hene, Hizbullahi hene. Hatta kendine Daesh hene ama gel eri ama gel prani berxod edin. بله بریتان ام ورن سروی ام باکی برفریوی کی بنرخین لی کام بری خوب دن آمده دنج آمده نای کام تماشا بکن ل آمده روشا داوی بچه آوایش بو وی کیجیم نامزد پارتیا چپین کس که بری سرحات ارم بمره آمده یه بری سرحات مگوت دالیه گرتنا دانه آنده به گشتی چاپمنی
yani edi zelalbunak tünej ber ve kem nikarin dane ki osa rast taqqaz bejin ev sadisat hatan ha hatiye zelal kirin gelo amade tişta kohum bejin çi hatan ha sindoqin ko ve buna rejiya dengin ko partiya çepen kez bedes xıstiye hom be binerin mere parve bikin. Nahas karım biya bejin ez nahaş adiyetim ye yani ray gişti raya anine adiye Lüvere Emdivejin ilçe seçim kurulu hamu ray Lüvere komiser hevdivin le adi naha hinek itiraz hene jboku itiraz hene heja serve itirazı bijertin nu dest pekiriye hinki navçe hene birasti ray wan heja derbasi kompütere nebiye jbowi heja helbjart yani bijertin devam dike le eskarım biya bejim med yani çen saate bereji disa daxuyani da me biya gotfu yani pişti pence gava ku sindok ve bun gava ku ray hatın hatın evi hem AKP MHP hem ji çapemeniyavi Anadolu Ajansı hem bejim evi manipüle bikin. Bel. Evi bu bazın havalen me, pevirdarın me, ye temsilciye me liser sindokane bu bazın moral motivasyonu wan xarab kin ku liser sindokan neminin le jibovi manipülasyonu wan birasti devam dike heja jibovi em havalen me, pevirdarın me ye ku havalen me parizer ji hel ser sindokane o bijartine sindoka jî o ew kawan jî yê ku ji navçe hatine em dibêjin tutana şil imza kirin ew ji navçe hatine ev tutanak komîser hev dibin hê ew kawan dewam dike ji bo wî niha ez bawerim wê heta serê sibê jî dewam bike çend sindokê ku ji navçe hatine ev jî ji bo wî hinek îtiraz hene ji bo ki îtiraz jî hene hêja dane seknandin yani ana vî awayî çe lê ez karim bêjim yani Anadolu Ajansı çapemeniya AKP ev manipüle dike encam ne raste yani encama ku ew radgihînin ne raste rastî ya heta serê sivê ew rastî derkeve holê ez niha anim karim biya bêjim. Birêser heta sewiyekê ji we pirs bikim niha me got li giştî hem Kurdistanê û bi taybet li bajarên Bakurê Kurdistanê ku em bêjin mezin weke Amed weke Wanê û bajarên Şirnex û bajarê din jî heta niha em hewl didin agahiyan ji wir werbigirin lê pirzîrêkên ku herî zêde derdikeve daneyeke zelal li gel kesekê tune ye gelo bi van daneyan ango bi van manipüleyan wê ev rejim bikaribe şevê wisa biqedêne û daxwaza xwe bide pêkanîn? Ya rastî dengê te pir zelal nat gel bixwazê ez carekê din dubare bikim nekir pirsate birês eren ez carekê din dubare bikim min got niha heta niha ji bajarê Şirnex, Wan, Mêrdîn deng nayê niha em vê carî wê sabikin bir havalî me carekê din peywendiye li gel we pêk bînin û vê pirsa xwe jî em ji we bikin ji vir ku havalî min rojnamevan jî ji li vir hene niha gerdengê me were ez pirsa xwe carekê din dubare bikim dengê te nihat bel birês eren tişta ku ez dixwazim pirs bikim ew e em li kîjan bajarê digerin ev pirzîrêka nezelaliyê me got heye bi taybet li bajarê Amedê me got yek bajarê sereke paytexta Kurdistanê paytexta Bakurê Kurdistanê cavê her kesê lê ye û em dixwazin daneyên dawiyê yên li bajarê Amedê bibînerên xwe re parve bikin hem wextê vê tişta ku ez dixwazim ji we pirs bikim têkildarê vê yekê ye beriya helbijartin beriya ku xelk herin li ser sindoqan dengê xwe bikar bîne me carekê din hûn kirin mêvan we wê demê jî hişyariya wê yekê da dibe ku deko dolap pêk werin dibe hişyarî li hemberî vê yekê hebe niha li bajarê Amedê û li ser sindoqan bi awayekê giştî partiya çepên kes Amedeyê heta vekêliyê yani
براستی از کارم اویا ویژیم یعنی جبوی البجارتیا نا سر کوماری کم سرنوه پارتیا خواه yeşil sol parti من destek davu Kılıçdaroğlu le Ahmet hinki navça hinki gunda yani gelime raya kup karaniye hinki dera tevlihev bir rasti yani baş natiye femkirin jbovi hinki gunda yani em takkaz zanın ku luan gunda yani ev gund sadi sat raya kudin me gireday partiya fane le jbovi ku ev sero komari yani hilbjartne sero komari ku jbovi ku em destek da Kılıçdaroğlu birasti gelemeci hinek tişta yani baş femne kiriye evji kematiya me em biyaji divinin yani çend sindoka menhert çend sindoka gundaji menhert eviyaji bari tevlhev biye le ez disa bejim heja ne zalar ne biye ve hatta serisveji devam ke ez bawerim encam ka xoş ve derkeve hole ev encaman ha ku di çapemeniya AKP ve MHP çapemeniya dine da ku eşkeret ve ev encam ne rastın ve hatta serisve zalaldı ve ya Ahmet'e rengi Ahmet'e yani evi بله بريس ارن هر بله بريس ارن برسومه داوی جبر تکرداری وی کی به نها وجه آنی زمان کو اف دانین کن ها در دکاون نه دانین جه باوری نه ین کو چاپمنیا حوس یا AKP پارو دکه آنگوان بجین زختین لسر دماس صندوقان دا اعتراضین کو دکه چا دخوازه دسبکی هریمین کو قازنچ کرنه در بکه و پیش دما کومرو لداخلین با اواک گشتین پارتین مخالفین ل ترکیه جه تماشا دکه دبیجه اف فیلم کنها اردوغان نشانی مدکه ما بریان ها دیتیه ام لسر وقت بونش بر وی کی امی بوینک وی کی نه خاپاندن او امی لبر صندوق خوابن کو حتی انجام داویه ج صندوقان دردکه و جبو وی کی بنگازی او هبه اری yani disaz bangamın eve jehvale mera je pevirdari me müşahide me ya havale me peme meyaka em dibêjin hatta dawiye hatta serisi biraz ser sindoqa biminin hatta ku ji bo sindoqa em encam bistînin tik kes te alî neçe ji bo AKP MHP jî diya dixwaze ku em ser sindoqa bela bibin em terk bikin û ew avê xwe ray ku gelime yani ray daya partiya me ew dixwazin vane jî biguherînin rayê me ji xwe re bidizin ji bo wî em ji gelê xwe re dibêjin hevalê xwe re dibêjin bira tik kesî ku ne de alî ser sindoqa ve xwedî derkeve îrade xwe û raya xwe heta seris ve heta kingê encam ve ev bijartin ev ji bo wî em dibêjin bira tik kes ku ne de alî ser sindoqa ve heta ku partiya me daxuyanî da حتى ودمه برا هوالين مجلس سر صندوق بمینن از کارم دیا بشه بله سراتران نامزد پارتی چپین کس که باشار آمده میوانی ما بو بری سرات ام لور جاری کردن جواره بجین قواد به ام خاطری خواج و ناخوازنج برکو دداومیا درجای ساعتین و شانگری آمده جمع حول بدن جاری کردن بری خواب بدن آمده و وی جاری آگاهین که زرالین لبردستی وجهی به ریاوه به بینرین خوین رونای تیویره پار و بکن لینها دبیجن جبو خبات خوش و سرکتن بله ل آمده جروشه که به وی آوای هیا ما گفت نتنی ل چند باشران اف پرزریکن کو درد کونین دانیان ل همه بجه تواهی باشرین با کوری کردستان و ترکیه ده همان چارچوبه ده پرزریک دوام دکن ده چاپمنیا جهان ده همان بجین مفهوکتن اکته اجبر کو زلال نبونا دانیان و پرزریکن کو درد کبه جباجار آمده امبری خوابدن باشار جولمرگ یه باکوره کردستانی اول جولمرگشی نامزد پارتیا چپین کسک وزیر پارلاک بمره آمده پارلاک دمات خوش به قواد بش بوه روژه که به تمپوی که خورد یا کار که زیده و دست پیکرن ها ام بجه هم باشن یا یکم ام ویا بشن و یا دومین شم بشن وزیر نها لجولمرگی رژه که زیده یا چونار سر صندوقان هبو حتی نها دانه کل بردستی و هیوی و بندوارین و بیکتینه یاننا مرحبا شب باش جمع تماشاوان آن راج جوار جی
براستیجی سبه زودا یعنی بدمه که درش zaten آمدکاریه که مش بو بجارتنه هبو حوالی مزودا جون سر صندوقا یرو همه دبستان ناونده لگوندنوه براستیجی حوالی ما ام به همراه گریان دشمزینا جی پارلمانتری ما onur düşünmez ve deri bu. Disa Öznur Bartınjı ile geveri bu parlamenteri meyveri Abdullah Zeydan evcil ve deri bu. Necin avende bu. Hemu Dibistana sersandıkan emgeriyan brastici müşahiden evalinle parasına ki başlı sersandık ekirinde ama bu kabin cöle mergi bir dema daviye da besaziyen fermi deslatlara faşizm AKP MHP helda bu peştva ve heze ve gerek disermatiyat pare لحاظه بالاف کرد به ایتاین وساجی هبون به هنر که به تهدید جی دسترگل مجوا کام چه ببو اما ایرو دستر صندوق پاراسنه که باش مکر هم صندوقان جی گریان گلمه دیسا چواک و ما کارو خبات فای بجاتین دان دست بکر به کلجان جوشه که مازن ایرو تدریبونه که باش لجوره مرگه هبو حتی آنها جی یعنی او دریه دستمه دا یعنی هشتی نزدیک 4000 dengeme heye 24000 ji AKP dengstandiye yani em dikarin bej bibejin yani hakikaten eğer îro heşta cöle mergi deng ji bu AKP derdikeve yani bixwîna gelime kur gelime ku heta îro hatine qetkir bixwîna wan ji bi destê wan da ye bi derfetek imkana ketib û peşiya wan ku destê xwe bişûn di werin di nava gelê xwe ama bixapin heşta dengekî wisa ji derdikeve aniha heta ku hemû jî deng tê هجماراندن پشت دیار بوده که همسه پارلمانتران ده بدرخینه نه درخینه اما آنها سه خویاده که انشالله حتی داویه داشته و سبه هره و همسه پارلمانتر همه بکبن پارلمانتوره بله وزیر هر جبو جوله مرگه گلوه جبو صندوقن که حتی ها نه هاتنه وکرن او دنگلوی نه هاتنه جمارتن و هلی زیده یک چقدر ریج بکن؟ جبر که دمین هل بشارتنه در باز بوده وزیر از وی کشی ببینیم دما هلبجارتنین در بازبویده هما بجا باجار جولمرگ باجار یکم بو کو جمارا دنگن وی او پارلمانتر او این سرکوماری دیار دبو بله راسته براستیجی ده هم اردانجی هم گریم بره دا واکیمش دزانن با AKP بگنه گندان به قوت بو اما میرو دبینه به قوت هاون حتیه شکاندن یدی باوریه گرد به وان را نمایه yani bi destpêkê heta îro jî qabatên cola mergê tesîrek di ser bajarên Kurdistanê yedin jî kirin bi bajarê me yedin jî bi tevlîbûnekê xurttir jî derbas bû heta ana wekî min jî gotî yani nêzîkî 110,000 rey hatine hejmerandin hêşta 72,000 maye yani ev 72,000 jî dikî ra di were parvekirin dikî ra bihere ew jî heta 2 saetan yani ama encamekî ev hevalên me ku îro komîteya hilbijartinê da cihgirtin em ê wan hildin zaten em ê parve bikin ser sosyal medya hesabê me ser sosyal medya bel yani ji xwe dibêjin hîna rêjeyeke pir zêde ya dengan maye ji bo were jmartin û li gorî wê rêjeya ku derbikeve jî wê encam derbikeve wezîr em niha carekê din ji te re dibêjin quwet be di nava saetên bê de jî em ê hewl bidin ji bajarê Colemêrgê rewşa dawiyê hem ya encama hilbijartinê û hem jî ev hewldanên nelerêtiyê yên ku li ser sindoqan têne kirin ji aliyê rejîmê ve biriya we bi bînerên xwe re parve bikin ji ber ku me got manîpuleyeke zêde ya di aliyê dengan de heye di aliyê jimarên li ser malperên civakî û ajansan tê parvekirin de heye em jî hewl bidin herêkên bi riya we namzetan agahiyên rast agahiyên ku piştrast teqes bi bînerên xwe yên ronahî tîvî re parve bikin û niha jî dibêjim ji bo we serkeftin û xebat xweş gelek spas serkeftin ji we belê ev bajarê Colemêrgê bû ku bajarê Colemêrgê me got hema bêje yek ji bajarên serekê Bakurê Kurdistanê yani niqaşa wê yekê jî nabe ku bajarê herî zêde deng ji bo vîna geltê dayîn ji bo HDP dihat dayîn ji bo dema parlamenterên serbixwe de dihate dayîn nûnerên xwe dest nîşan dikirin hîna jî bajarê Colemêrgê ku di saetên destpêkê de dengê wê hemû dihatin jimartin û encam zelal boy de hîna jî dibêje bi qasî sadî 6 dengan hatiye jimartin 6-65 hîna jî sadî 35 dengan maye miroviyekê çav binirxîne yani evka rengê hîla diyar bû yani di vî saetî de hêjî ku li gelek bajarên ku
یه هری زو انجام دبو و رنگی دهات خویا دوام باجارم دجی کو اوقاز درنگ دمینه اوقاز ده کده دمینه رنگ حیله دیار بو یعنی به نابر itiraz dengamın bekirin jbo ku mejiya yani dereng mayı di ya civake yani peyverdari li ser sandokan bezar bikin ulgori vi oka dev sandokan bartın le dvi hile deji di diyar dibe ku te encame ki negre jber ku دوان هالبجارتين بريده لغوري برنامج کو یا پارتیا مخالف یه پارتیا چپین کسب به هر وای هدف به بدپ به دوی برنامج خود دیار کربو کو لسر صندوق خانده کو دوجه برندن یعنی بنا بردجی داقیانیان دجی داقیانیا پارتیا چپی کس دجی دا حد خویا کردن کو اردوغان وکی وزیر جانی زمان مثلا حتی ها 84,000 دنگ به وی بدست خواستن لگوری دنگین کو هاتنه وکیرن آگو صندوقین کو هاتنه وکیرن او دنگین هاتنه جمارتن AKP 24,000 وسا بدست خواستیه لگوری وی رژه دما مروف تماشا دیگه به HDP اما جپینجان 4 بدست خواستیه او یک AKP به پلیسین خو و به والیین خو و به زختا کو کیه حتی نها به دستخستیه به شخوا به وبونا صندوقان رژیم و اف رژه هینا زلالتر به بله تشتا کو خوازم ام هنه کی بالب کشینن لسر پیامین هشاریین کو تینه داینه کو ایدی هرکس د فرقه ده ساعتین وی که کو AKP و پلان خو به انجام بکه ایدی بر به داوی ودچه ج سروک او نامزدین پارتیان سروکن پارتیان یین مخالفت جی ته گوتنیا د بجد ما فیلم کو اردوغان ها پیشانی مدیکه ما بریان هاجی دیتی بود و هم بری وی که هشیار بن او اف یک دوی جاری در باس نابه بلی گرو ام وی که مروفت کاره به چه آوایی تماشا بکه ایدی مخالفت جی وی دکو دلابین AKP با آوایی که باش دبینه جبر که هری داوی یه سکه جی داخلانی دو گوت جی صدیب بینجو سی دنگان حتی نها کتنه سیستم آوان یا هل بجارتنه کو به رای جتره پارو که تو لگوری آژانسان Anadolu meyzebike yani ye grada iktidaraya hasedi 85 hatta tu bece ajansa bana dım meyzebike tu becin sedi notu pen sandık hatı bu beklerin hatın hıl bijartın ama tu bu khodu bece yani serokaya yeseke tahyani da yani hin niviyavi hatın hıl bijartın o ne ketiye sistemeji yani hamuyan lıvırdacı yani duhazın direj bakın işev belki tam diğer cenabı belki bu rojaneci diğer nabe duhazın encama hılbijartine bidizin ama muhalefet jine haber khodadı yani tamam muhalefete demokratik partiye çepu keskane ittifaka azadi ülkede ama ittifaka işte millet ejhe işte CHP'ne İYİ Parti'ne yedin Saadet'ne 6 parti'ne evanajı partiyen devletin hayan haji haya van daviyana işte çan salan daviyana ne dedit yani hember AKP olsa berxobudun hatta pır politikayan AKP deji Alikariya van kırın lıdıcı kurda ama naha hemmu muhtacı kurda bu ne olsa daviyil bijartine de hem viyalde benin jiberko peşentiye berxodaniye kurt gele kurt kır o HDP kır naha vek partiye çöpü kesken jiberko devlet duhaza, iktidar duhaza HDP bigre riske ki mezin ha bu ittifaka kedi azade ve yek liste ve partiye çepu keskan ketin hilbijartine hevi da yani aslında hevi da hamu muhalefet enji hevi da hamu gelen Türkiye'ji hevi da jinanji zaten ha Türkiye'de muhalefet her dinamike demokratik gele kurdun o jinanın yani jinji rastici berxodadın viyali de az bagarım berdavam bike yani her çıkas AKP duhaze encama hilbijartine bedizeji muhalefetçi kurdanji berxobudun hayana haji usaye ev aliye kibiye az naha duhazım viyaji bejim yani ev gringe yani mesela eğer
minak bigirindest. İro Erdoğan bıçı minak dibejin. Net bebeke İro Erdoğan tek diçi. Sibe her tiş rast buras her tiş koş bebe tiş gösanine. Ger İro Erdoğan naçe sibe her tiş xarabı be her tiş xalas buçu tiş gösanine. Her tiş tek koşine. Erdoğan ki anivi aste tek koşine me anivi aste. Tek koşine reberapu, tek koşine tevgere gele kurt, tek koşine zape, tek koşine avaşine, tek koşine metina, tek koşine rojava, tek koşine gele bakur, tek koşine HDP, naha ev yani heviyeme ev tek koşine. Davi Erdoğan ev tek koşin tine. Ev helbijartine de diyare yani rastici gel pır بجوش چون سر صندوق پر رای خو کار آنین لدیج اردوانه هر چقدر گرسه وانجه هنه گرسه AKP MHP جهنه ama evji ket fakat AKP berxoده de ama disaji mesela her millede yani mesela berxodani berdevamdı ki ez baverim yani belki sıbeji tam diyar nabe yani ev pevajo diriji bu be peviste ev yalide tekoşun berdevam bu ki gele bakurji zaten nişaniye vididin yani bu bir yarın muhalefet yedin yani partiyindin bu bir yarın zaten hayan haji daxuyani yaxo didin dibejin peyvendi dere sanduqa ber sanduqa naçun hemu ev tekoşin işev berdevam bu ki ez dikarim vana bejim nizan bel شخوا وقتی جانی زمانگر کو به وی پلیتیکای بده مشاندن و هل بجارتن و درج و درج بکه یعنی حتی سبس حاری بکه روشان جی درج بکه و هینا جی و جاری بریا وان پرزی که کو در بخن و که داربه که کوش خراب بده چی کردن شخوا گلک ایدانی تکیلداری وی که جهبون بدران ها افتشتا کل ناو ترکیه تکرن به طیبتی ام بجین شوا چارده گلانه و حتی وی کلیه تشتا کو به ریا آژانس دولتی و رژیمی داکرین گلو نعیبه و شرمکه مازن یاش بو سالیا ترکیه بو آنگو هم بجنش خواه ای بو شرمهایی ندخما اردوغان ده یا گرین او سروی کرسی رونه جبر کما گوت یا یکم هل بجارتنا کو با آوه که او قاسی جنیز و جعالیه چاپمنیا جهانی و جنیز و تی تماشا کرن راسته yani AKP Erdoğan جبو قاربه دستلاتداری خال سر پیام بهله و همو کاری بکردن بینی به آژانس آناتولیه یا آنادوله جبو خال جاردن جبو خال بکار آنی لی نها ایجا با آوای دن نها صندوقان دجی اعتراض کردن افجی واقعه که دیگه نه اف دبین نظام سالی چقدر دنگ چونه نها دستگاه داخویانی داستانی چقدر دنگ نهاتنه هجمارتن دنگین MHP نظام چقدر هاتنه بلند کرن yani ev nişana ve ki na listike plana bayan vana ya Erdoğan ya be devre de ica akobeta tekbirina plana van ve be xaragiriya muhalefeti be taybet CHP وره شکاندن مثلا وکی استانبول هم بینیم بیرا خو دما به آلیکاریا کردان به آلیکاریا هلبجری کردان چاوا جارا یکم کردان خدا دیار کردن کو کرد دوی والاتی دهنه چاوا مثلا ببیجن مرسین انقره استانبول جدست AKP درخستن و چاخه کردا خدا دیار کردن د سیاست ها ترکیه ده امهنه پشتی مثلا ببیجن AKP چکر هلبجارتن استانبول قبول نکردن گفت تدا حیله هنه نظام چانه پاشویجی ادی خراگریه که یا عملت چه بو به سرکشی CHP استانبول چه بو 85,000 به چاخه دنگ زیده آن این حال هبری وان پلان و پلان اعتراض و دک و دولابین AKP بگمان دوی کس ملت کرد پارتیا چپا سول دست جی صندوق خبر نده لی ارکی هری مزن دیکاول سر ملی سرکشیا CHP یا قلجدار و قلجبک و گرانی یک مزن آوان هیا نها اعتراض مزن جی اردوغان بری توپه دایا باجار مزن این ترکیه
اردو ادبیجم کلشدار اغلوجی داخویانی خدا اوج به یکی حسیان گو دوی ایشف دوی ام نارازن دوی کس نارازن مخالفه جی لهمبر في بلان وان وی هلواستا وان هبه ودوی هبه جی جبر اردوغان حسانی دست جوی دست سلاداری برناده اردوغان دزانه چقاسی تاوان د ترکیه ده کرینه بله جغا هر تکلداری وی که بخوشی اف پارتی اتفاق ملت جی هم بجا پیامان پار و دکن او بسر کتنه او بوی لیستوکن رژیم نه خاپاندن و هر کس هینا جی لبر صندوقین خوابن اف دما کومرو تماشای دانه اند کجی ایدی آژانس مینا وکی یاد هل بجارتنا استانبول ده لجه که جمدینه هم دوی رقم دمانه ج صادی نوتو پینجی لور سکنینه او ایدی دانه دانه زیادت بم بیکو او رجا ج صادی زیاده ببه ل وکه ما گوت یا باجرین مازن ین ل ترکیه هر تم جو داویه دمان ل وی جاری هما گشتی باجرین ترکیه مانه يعني بيجين باجرك بجشتي يل تركيا في ساعات حتى فيك دي قضيه يج مره دنجن وبا اوك جشتي هاتي فكرين ما نديت ينا د چاپمني د نجيب دانين کو دركتنه سدما نه پرزريكا سركيا کو دي هل بجارتني ده حسب فيكي هو كي بده مثلا بيجين ليش هل بجارتني يسكا هي راضبه دبيجه حتى نها دانين کو هاتي البردست مج صدي بيج شكره دبيجه يعني لغوري منا اردوغان جي قبول كريه كوندا كريه بل اما نا فكراوي تشيه ترساوي تشيه نا تخوازت دفي ريجي دبيلا تي مجبورن درباس يبقى تورا دويامين بابا يعني هري كم تخوازنا دوي كده بيلا يعني دوي ده هرسنجي دبيلا جبر ويكا بنابر itirazat که بنابر تخوازه درنگ بیله بنابر تخوازه پرسکرکان در بخه دا کو دوی رژه ده بیله جبو کو دوی رژه ده بیله تی هره تورا دویمی تورا دویمی ده تی حولانی خود چوا ده البجارتنا استانبول ده شهرداریه ده itiraz کرو و جاره که دی البجارتن چکر دوی داشت خوازه به عینی شوازی پیک بینه انا او کاوی چه یعنی ام ببین شانده کجا اروپا هاتنه یه بیانی هاتنه البجارتنه چاودریت کنه و اوکی دکن ایدی قبول دکن یعنی دوی اوکی دا قبول دکن لین جنا ترسا اردوغان یا AKP دوی اوکی دا خوازن دوی رژه دا بیلن کدا کو هری کم ده تورا درباز تورا دویامین ببه یعنی جبر دربازونا تورا دویامین ده جی توازه هن وانی قاشان کورتر بکه yani نقاشن یکو ته işte او ترسا فکارا دمجی انسانان ده اگه کو اردوان بسر نکوه işte نظامتیا مداربه بکن دویا کده ته اف جارده پلانسازی خوی دویامین بخه دوره یعنی او که خوف و ترسه بخواد دل انسان ده و اتمسفره که ترسه بده چه کرن او هل بجارتن که ببیجه اگه که دوید تو واونه ببینن یعنی اگه که بسر نکبم اده چه بکم یعنی دو کده اما دوی ایرو ایشه کده هم جواکا ترکیه دوای جواکا ترکیه و هم جی باکور کردستانی نشان دا کو اردوغان ته چوا تک بچه یعنی بمینا تورا دویامی جی بمینا تورا سیامی جی چوینا اردوغان میسوگر بویه یعنی ام بیکارم نپیش او جبو مثلا جاریندن هلبجاردن چید بو وکوال اردوغان گوتی اردوغان استانبول دما اخافتنا بالکونه دکر به جاری دنگی خو استانبول بکارانی و هات انقره یعنی پلان خو بری و به یعنی وکی کو ایشف بداوی نامه وصفيه دك شخوا هر قد اخفتنا ويان سر بالكون جهبون خا مدد دكر جو حتى نهاجي تبيكو انادولا او قاسي او بيج دبريه او قاس رجاوي زيده كرياجي له هنا جيت اخفتنا كي ويا جور درنا كتي دمن در باز بويده هنا تشخص صندوق ماين راد بو سركفتنا خو راد غاند ليجلو تشتا كل فر دي مراكرن او
دناوا تبي كو ما قلت شاف ديريك أوقات زيادة ين مخالفتي هنا بارتي المخالفتي هنا ينتفاقا لسرفي هالبجارتني هنا أوقات آمده كاري بريا هالبجارتني جراحات بونكرن او لآلية كدن اف سازي او ريخصني جدر وين جبو شو باندنا في هالبجارتني درباسي تركيا بونه تبي وان حمويا يلو رژیم AKP و بکار به وان دکو دولابین خوین سرکفتنی به انجام بکن گلو معقوله yani gerle hem berevi tek koşine ki mezun nihayet dayin de yani. Vakil bijartını der baz buy. Öyle yani mesela hafta Haziran'ı encamek çava derketi bu encamek pır baş bu ama pışa çıkırın gasp kırın yani. Nahaci parasını eki lazım yani ben kodayın ki tek koşine ki lazım ben. Bu bir yer koyadık. Esbiyeşi beşim ha. De sala 2015 da dama yekemin car partiya demokratika gelen HDP blogoya xaket hel bijartını je heşti parlamenter بدست خستم yani رژه که پربرند جبو پارتیا یکم جار دکه هل بجارتنی کو بویاوی بدست خستم بو ل دوی دمه دجی هر چی قاسم قال پولیتیکای قرکرنی ین اردوغان daha da kirin ko beseri geli Türkiye'de de meşandın tay beseri geli Kürt o gelin dünyanın nava Türkiye zede aliye roş avay o aliyen Avrupa bir germahin yezive ne dibon dedi ve hel bijartnî de ve ke ko mrobeje hamyon rastiya Erdoğan dit yani ditin ko ev گوتنی کو حتی دهاتن کرن نه تنیج بو آلیه نژادی تماشا کرنا بویری راستی کی و مجاری هیا جبر وی کی من گوت یلو توی وی کی و معقول به اردوغان جاره کدن بکار به وی آوی خو خلاص بکن yani heval Erdoğan jigot davi Erdoğan te ev rasti ki ama evdeki dolaba xod de domandın yani ece usadı fikrim yani doxaze ture duyam de bimine her do aday her çıkas hejmar de çepe yani her yek cuda de bejin YSK cuda de bej ajans endin cuda de bejin hejmar de çete her do namzetçi de sedi penci dene jiboko ye tura yekem de xalas bu bevil bijartın peviste nivi rayan yek zedetir namzetek bigre جسدی پنجی زیادتر یک دنگه پیوستیاوی بویه هست. بگره. گر نکارم بگرن demine 28 gulane. Naha hayanaha zaten pevist bu encam diyar bebe. Ama hayanaha diyar ne buye? Hayanaha ancak niviyevi sistemede bar buye yani hatiye net kırın. Her timce itiraz dikın. O hileci derdik. Men minaka kocayle da nahaji de bejin ruhaji. Ryan yeseke partiye çep kesk Nivisandına MHP ser MHP have to do Ryan ve Nivisandına ser MHP hem hile dikın hem yani ev tura yekem duyamji hin iş ev tam net nabe yani Erdoğan duhaze bimine tura duyam Van demen de işte belki şeren xwe taybet zedetir peş bixe namzete siyem hene ogan evji yeki faşisteki jibo ku politikayı xwe bidomine ket nav çawa bazartî bike jibo o iktidarın yan ji muhalefetin re ket hilbijartine duxazin raya vî jî tura duyem de bigirin zaten hîlê jî dikin haya belki bimine tura duyem jî dîsa şeren xwe taybet jî bidomine rastiye ki usahe ama yani kaskı emdibejin ya mesela devi deji Erdoğan ji kazanç bike bun bike veji bimine ture diyem deji ye girin tek koşuna. Çibe bula bu be encama her tişte tek koşun diyardı ki. Bel Bedran emir seri saat bu seri saat emir şqa bu şangeriye ki no angu be میوان نو و به حوالی می برنامه که نول پیش بری بینرین رونهای تیوی و دنوا دو سه دقیقه داویه ده اما نرینا ته داویش بو ویل بشارتنی ام اس بگیرم نرینا من وکی گوتنا داوی بله نری گوتنا yani her یک جوان دقیقه که داویه ادی نرینا خویا داویش بو ویل بشارتنی و بچه آوایی لدیروکا ترکیه بمینه داوی هیوی و بندواری من اوکو شف yani بگومان اردوغان و به هر آوای حال بوده سر پیام بمینه به حسانی دست دستلاداری برنامه جبر کو داویا همو دیکتاتوران ولویا دیکتاتور ولو داوی دست دستلاداری برنامه لی ارکی پارتیا yeşil sol partiyi
بتایبەت CHP سەرکێشیان مخالەفەتێ بکە لە هەلبژێران لە دەنگان خودی دەرکەوە و رێ نەدەوان دەک و دۆڵابن ئەردوغان و کەس مەسا پارتیên din jî dej sindoqê xwe bernedin neyên lîstikê AKP sedemê îtirazên AKP ew ku sindoqan niha bigore niha val Bêrîtan behsê kir yanî rehayê MHP wana AKP dixwaze sindoqan rêyekê bibîne sindoqan bigore ew yek yawê ew e adin jî hilbijartinê bibe tora دوام بهێوی مەکو هەلبژارتن ناکەوە تۆرا دوام خودی دەرکەتنێک مەزن وێ چێ بە بە داویە دەسەڵاتداریە زوڵمێ یا زۆردار ئەردوخان و بهێوی مەکو هەلبژارتن ji bo hemû gelê me bibin hilbijartinê xêr û bêr bila gelê me bi moral be tevî hemû tiştî jî dewleta Türk Erdoganê faşîst nekarî çokê li gelê me bitewîne Euro yeşil solê tevî hemû tiştî hîn gelek maye heta vê asê jî serkeftinek mezin bi dest xistiye. Belê Bêrîtan gotina te dawî em bijin ji bo vê hilbijartinê Yani em ji bişopînin em hêvî bûn heta vê saetê gelek tişt zelal bibin lê diyar e ku dek û dolabeke zêde digere erê em baweriye me ji bo berxwedaniyê gelê me hene. Belê Erdogan Yani em vî dikarim bibêjin encam çî dibe bila bibe bi rastî jî Erdogan têk çûye yani ev desthilatdariya niha heyî li hemberê têkoşînê em vî jî bibêjin hatina asta vî astî de jî serkeftineke serkeftinekê têkoşînê ya li hemberê desthilatdariya faşîzmê yani yê ku jandarmeriya wiya heremê dike yê hêzên hegemonî dike ev jî bi rastî jî ew hêviya ku di nava gel de çandî bi saya rêbera Apoyê û her wiha têkoşerên azadiyê yên ku bedena xwe li hemberê guleyan li hemberê wan çekên kimyewî jî parastin civaka gelê Kurd parastin bi saya wan pêkat ew serkeftin jî serkeftina bi saya wan. Erdogan Altan hevalê me yê rojnamevan tu mêvanê me stûdî bên bên ji bo bejdar bûyî gelek spas her wiha Bêrîtan Sariya hevala me yê rojnamevan gelek spas heta vê saetê hûn li vir amade bûn û Bedran penaber hevalê me yê rojnamevan em dibêjin gelek spas ji bo we heta vê saetê me hewl dan bi hev re herî kêm tevê van manîpuleyên ku hene jî hinek daneyan biriya namzetên partiyan û hem jî biriya we em bi bînerên xwe re parve bikin binirxênîn û sedema vêyekê jî bi çi aweye careke din jî em spasiya we dikin. Belê bînerên hêja me jî hêvî dikir ku heta vê kêliyê di ev hilbijartina ku pêk tê di nava atmosfereke aram de pêk were û daneyên rast bi gelê Tirkiye re bi gelê Bakurê Kurdistanê re û bi tevahiya xelkê ku hilbijartina li Tirkiye merak dike re were parvekirin lê diyar e ku rejima desthilatya AKP û MHP ji bo vê li pey dek û dolapeke pir qirêj e li hemberî vê yekê heta niha li gelek bajaran jimartina dengan dewam dike rêjiyeka teqesiya dayîna ji bo bînerên hêja jî gelek zehmet bû. Me hêvî dikir heta vê saetê hem diyarbûna serokkomarî namzedê serokkomarî û hem jî diyarbûna asteke zêde ya rêjiya parlamentoyê zelal bibe û bi bînerên hêja re parve bikin lê rewşa me hewl da di nava van saetên xwên weşanê de bi bînerên hêja bidin naskirin bidin parvekirin em li vir dawî li beşekê ya weşana xwatinîn û dibêjin di serê saetê de bi ekîbeke nû ya Ronahî TV wê heta ku diyarbûna encameke vê hilbijartinê li pêşberî we bînerên hêja bin û em dibêjin niha bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtewar.